TC Sports mubaratuge final dan Eagles daturko fawani kurnu huriha matchukum mes molwegen wara saf record ka ayeku ennames TC mubaratuge final daturkuri undagu rasta take kadat kurma fahu league buruga kurnu matchuga TC libuni timmana enkamun e team semi final ga kurni timmana team ga haisiyatun devana semi ga e matchuga red line na wadako molwegen fahu semi ga team badal kuri semi final ga Eagles ade kola varugada kulme dekki poli hade kola ade MH diha point ga tafatakon TC kamyab ko mubarak ga final datur kuri agina bekan haran kan istifa mubarak fortama TC feshi tan kola ade agotakan henna mes match up fo match rangalo mun as mubarak ge miha hisaban ayru TC ge kulun warabot tan rangalo fa wakama basket ka tajriba karun gabul kure ade alonda ko match ge commentary genestinum ga tajriba kar kulun teriya adi coach Ahmad Nazif bare wada gannawane ade nazia ki mubarak ga wada kuri team e coaches me henkam mubarak ga match tadiya gota adi kulun teringe hunaru emme carrying fenifawa e be flokan naziwan henkam awna mahala hibbe mi de team badala ayru TC ya match kamyab kurmanta ka konkala fursat to odi ane TC team badala TC team tankole experience badala tankole davwana Eagles team over Eagles team ga mitibi tankole mi level da badala tankole molati kolunteri TC team abale ekam team e goda kulefia Eagles balikuruma ki nuwane kamage alwan nubuna TC mihare kule kuluma bala al mubarak ge sharafel mehman nizar lekin ma kulunterna salam kolle manzar yani ge je har de team ge kulunterin salam korane ade akuda ge jozi ga TC Sports adi miwagutu fehi kuda ga mitibi Eagles kule jozi ge no me gutu tibi ki me to me che referee na bayaro राज्य के फीबा के रेफरी अब्दुल आमिर मिगी तुरुं उम्मीदी अल्जुआं रेफरी इलियास इब्राहिम पान कोल्ले अदे टीसी टीम बायारो राज्य के एम्मे मती फेमवर गवर्नमेंट हम मुबारक तुम फेन्न मुंदा बाइक कुलन तेरे में एक हिमेने एक तेरेगा अब्दुल पान कोल्ला अहमद अयमन रशीद अमुगते गामा सेकंड डिवीजन के लेवल पर हम अमुगते गामा रंगलो फेमरो कुले कुलन तेरे आदिरा अतोल्तो मुबारक के सम वारा रंगलो कुल में तकफा कुलन तेरे मिगी तुरुं नूरुल अमीन फद कुलन तेरे की हम फोर्थ डिवीजन का टीम तो हिमेने के कुलफा तजुर्बा कार कुलन तेरे मिगी तुरुं टीम हिमेने लंका कुलन तेरे आदे सिद्धार्थ की मिगे देहार कुरिंग ade hurricane na invitation cup kule fa kulunteri enkamu e team ga natiya balu kolle fembaru ge nuni rangolo game kule fembaru kulunterin takinge bahimene hennamais Eagles sa ala balairu tafatake filmuki hama nazif fa kure fadan ekashige makame ade Eagles ka kiluba karu molu kulunterin gina ade getere omi team ga gana kan hataru warka kulunterin himene kam fa kolen je ade team ga bidesi kulunteri ka Russia ge kulunteri himene kam hama yaginu mes mubarak ka fenna munda romenna fa kolen je kame e kulunteriya ge kuluma begutu naziketo dawdu aslu bodang ena mi mubarato average kulume kulefa hori anen outstanding ma molu kulume kulefen adiyenne name semi final match ga fudera ka molu kulume ena kulefa ena ge sababun mi Eagles salame vi match ga e match ga wara fahu agute ga 3 point jahagen Eagles kuri hoda digen Eagles e match ga hankole hamajehile wara vi hemvema me pressure match to ga pressure gadi gadi gene ke wara mola kule mi hekka malwana faha kore pati mi mubarato mi mubaratuga mi de team mige kurin FR wani badal kofa ade group stage ga mi de team badal kuri match kamyab kofa wani Eagles ade ei mubaratuge devana match e match haddi up point first point kamyab kofa wani Eagles ehen kamun namas niharu Eagles ade TCO femara balairu miwaruge natiyae nukume daane kamaka bay farata kunu deke ehasa gotega police wara rangalu kulume dakka wara rangalu wade ko bayanaka match tin quarter ga lead go oi team e maabudu no kame neti balko TC final dadur kuri henkamu mi match ga natiya kommeswara kama wara carry maang kuruma ki hama wara ekashiga maka menno to nazi ade TC mi fa ka semi hasa go semi match ta ferano form mi dakka kuluma ki hama ane outstanding performance e bunanje ane wara tafatu kulume kuleni hama waran hamaje dan wara team game komme kuluntere se kuluntere kulemwa tanoga enage wazifa barabaran ena ada kuramundani hema egota medues kulefiya TC moloma ki hama durugo ekame nona alon bunan
ade TC molojinam ekam wani hama yaginum mes basket lob kurava adi basket ko harakaatiru aparataka libiginda warabodu surprise aka ade Eagles ki namu egotum badairo basket ko emme mati femoru team ko nuikam ga winam mes tibi kulun terinna bench badairo e team ki basket ko emme mati safuga gunale team ade alumenna Eagles namaki basket ko mihimwaru ga live match kam ya amuna mennu hen namas ade tibe fulma sama phonnan padan ade da group stel ko pada team ta ki alumenna wara basket ko ratte ade emme gada bharto gotuga bedevunu team tan ade e team takum fenunu kulun terin alumenna miharu Eagles ka tibi ade coach kan heri hama e team ge coach Ahmad Fayaz enkam kulun terinna bayar alumenna hama ma boda bes Eagles ke kola burevenga bay enna mes mubaratu ge emme form itto dakka pur kuluma bala iru ade TC ge kulun dashake egotu kes denne ve kanne ಅದೇ ಮಿಹಾರು ಕುಳಮುಂದ ಕುಳುಮ ಬಲೆ ಯಾರು ಈಗಸ್ ವರ ಹಮಜೇಲೆ ಅಂಡ್ ಟಿ ಸಿ ಕಾರಿ ಕುಳೆ ತಮ್ಮೆ ಫೆನ್ನಣಿ ತಂಕೊಳೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಳೆನೆ ಮೀ ತಂ ಫಸೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಗೆಣವಿದಾಣ ಗೇಮ್ ಎಕ್ಕಮ ಫೆನ್ನಾತಿ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಫುರತಮ ಶಿಫಾವು ನಗಾಫ ಮುಹಸಿನ್ ಅದಿಂ ಪಾಸ್ ಮುಹಸಿನ್ ಫ್ಯಾಗ ಜೀವ ಬೇರದ್ದಿಯೇ ಅಸಲು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಕಂಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇ ದೇಹವಾಣಿ ಏಮ ಟಿ ಸಿ ಅಸಲು ಮೀಗೆ ಫ್ಯಾದ ನಗಂಬಿ ಕಣ್ಣೆ ಗೇಮ್ ಫೆಶೇ ಕೊಳಗ ನಗಾಫ ಬೊಡು ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡಿಯಾಮು ತಂಕೊಳೆ ಗಿನಾಸ್ಕೋ ಕೊಲ್ಲೆ ವಿಜ್ಜ ಫಹುಂ ಎಮಿಹೊಂಡ ಹೇಗೆ ಫ್ಯಾದ ಫೆನ್ನಾಣ ಅಳಗೊಂಡ ಹಿವ ಅದೆಮ್ಮೆ ವರ ರಂಗಳ ಸಿತಾತ್ ವರ ಗಿನ ಬೋಳ ಇಫೇಟ್ ಎನ್ನ ಮೆ ರಂಗಳ ಕುಳುಂತರಿಯ ಎರುನ್ ತಂಗೊಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೆ ಅದೆ 100 ಅರ 100 ಅತಕ ಜೀವ ಬೋಳ ಬೇರದಿ ದೆಮ್ಮೆ ಸೆವೆನೋನಿ ಈಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದತ್ ತಂಕೊಳೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಹೀದ್ ದಿಂ ಪಾಸ್ ಫೈಸಲ್ ಅನ್ನು ಫೋರಾ ಹಿಸಾಬ ದೇವಣಿ ಫೈಸಲ್ ಎತೆರಿಯ ವಣ್ಣನೆ ಕೊ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಹೀದ್ ಬೇರಂಗೆ ಪಾಸ್ ದೇವಣಿ ಎಮ ಮಿಕಹಲ ಕೊಮ್ಮೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಗ್ ಮೀಗೆ ಫ್ಯಾದ ಅಸ್ಲು ಟಿಸಿ ನಗನ್ ಜೆಹೇನೆ ಟಿಸಿ ಮೊಳವಾಂ ಬೇಣಮೆ ಮೆಚು Eagles ke team baadaro Gaumi team ge kolunterina e team ga ade Muhsin ade Faisal pa koldeve mi de kolunterina ki emme phone kulale wono Gaumi team ga waram muhimmo de kolunteri mi ge ituru hama Gaumi fembaru ge ade amugote gama portama edition ge kula kolunterina baadaro Ali Amiru Muhammad Wahid Mod ayituru Shifa pa koldeve ade team ge bench ge samalu menna da group team fenonu bay kolunterin eba himene ade egituru rajya kuriga waram mashhur kunteri kam gawa ade tajrubakar Ahmad Fayaz ves team ga mifare bahimene dosta ka paya kole min kuti ade paya ki eddos ware gam rajya ge emme itubare kulunteriya ade mi Eagles ge me strong point ka me balani aliyame raslo enage iskola echisa bala vehema ege faida Eagles minagani demme score kolli basket se hama ayya iskolo veno kollan score kolli ekha lechi teasing balan ebaje miharot score kuriya nodi boda gene visnayan kole de ma fase kamaki bola me gelluwada nevvare tankola hamajelage kulen veje kannege de Faisal ga vara ridi basket fenige di demme match feshigen fortama aganaka 3 minute ge kulun nimigen diyairo Eagles moti de pot kamyab koppa aila wadi TC ka basket වටා දෙයක දෙන්නුවේ එන්න මේ ස්කූලම බයර අදි මා බොට තෆාත් එන්න ෆෙන්න හන්නතෝ ಅದು ಅಳಗೊಂಡ ಮೀ ಟಿ ಸಿ ಟೀಮ್ ತಂಕೊಳೆ ಆವೆ ಫೋನ್ನ ತಮ್ಮಿ ಫೆನ್ನನೆಕ್ಕೆ ಈವಣಿ ಈಗಲ್ಸ್ ಟೀಮಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಟೀಮ್ ಫೆಂವರಗೆ ಟೀಮೆ ವೀಮ ತಂಕೊಳೆ ಜಹಿಲುಂ ವಣಿ ಹೆಂಗೆ ಟಿ ಸಿ ಎಂ ಇಮುಂ ಕಾರಿಗ ಕುಳೆಗಣ್ಣ ಕಮ್ಮ ಅಳಗೊಂಡ ಬುನಾಣಿ ಹಮ್ಮ ಕುಳೆಲೆ ವಿಧಾನೆ ವರ ಫಸೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಣಿ ಎವ್ವೆಸ್ಕೆ ಪ್ರಶೆಣ್ಣೆ ಹ ಮತಿಂ ಪಾಹೆ ಕೊಲ್ಲಾವಾಮ ಪಟ್ಟಾಯಣೆ ಬುರಿದ මිගොත ස්කෝ කොරම් වෙච්චියාම මේ මෙචෝ අතුනුවා හිසාබ හිඟෑදානේ ටීසියෙන් අස්ලෝ ඒක බදුක තංකොළ බොඩ ප්‍රෙෂර් දීගෙන් උඳගූක ස්කෝ කොරන් ජෙහෙනේ අදි හාස්සකො මෙචුගේ පුරී කොළග අද බයිබේ ෆුලුන් හිප්පුලන් අරවඩග පන සුවාලේ මිහා මෂූර් මොලති කොළුන් තෙරින් තක හිමිනේ ටීමේ දෙවන් ඩිෂන් කම වාද කරන්නේ කීපෙකෙන් තෝ අදොන් හෙවනි හැම වර අරංගල සුවාලෙන් සුවාලකි අද ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಗವಾದ ಹಮಜಿಫಾ ಗೊತ್ತು ನೋಡಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮುಬಾರತ್ ರಾಫ ಗೊತ್ತು ಅದೇ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಕುಳೆಗೆನ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಟೀಮ್ ಕಸ್ ಗಾಮಿ ಭಾರತ ಮಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ವೆನಿ ಅದೇ ಲೀಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಫುರ್ತಮ ಮಿವನಿ ಫುರ್ತಮ ಡಿಷನ್ ಗೆ ಹತರು ಟೀಮ್ ಅದೇ ದಗುರು ಕುಳುಂ ಹುಟ್ಟಾದಿರು ನೋಡಿ ಮಿಹಾರು ಟೀಮ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾವರಿ ನುವೀರು ಟೀಮ್ ಕಿ ಫುರ್ತಮ ಡಿಷನ್ ಗೋ ಟೀಮ್ ಎನ್ನಮೆ ಸೆ ಟೀಮ್ ಮುಬಾರತ ಅದೇ ಬಿ ಎ ಕಪ್ ಗ ಬ್ಯಾರ ನುವಾಕಂ ವೆಜ್ಜಿಯ ಲೀಗ್ ಕಂ ಟೀಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಎನ್ನುವಾನ್ ಎಂಕಮು ಅದೇ ಕೊಮ್ಮೆ ಟಿ ಕುಳುಂ ತೆರಿಂತ ಗೆ ತಿಬುಂ ಗ ವೀನಮೆ ಆ ನಮೆಗ ನುಕುಂಡ ಕಮ ವೆಜ್ಜಿಯ ಎ ಟೀಮ್ ಮಿಜೆಹನಿ ಲೀಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಟ್ಟಕ ದೇವನ್ ಡಿಷನ್ ಕುಳೆ ಎಗೊತುಗ ಮತಿ ಮಿಫಾರು ಈಗಲ್ಸ್ ದೇವನ್ ಡಿಷನ್ ಕುಳೆ ಮಿಜೆಹುನಿ ಅದೇ තිබේ ෆලුන් හඳම ෆලුන් නාන කමන්නේ ගේ හෙන්න මෙස් මීගේ දෙහාර කුරින් හම දගුරුප් වෙස් ආ දෙවන් ඩිෂන් කුලේ ගෙන් හම ෆොර්තම ඩිෂන් ඒ ටීම් ක්වොලිෆයි වී ආනම ගනු කුතුම්ගේ සෝබෝ අදි ඊගල්ස් පරාත මෙෆෙරනේ වරන් ආදයාගේ වරන් ඉන්ඩිවිජුවල් ගේම් එකන් හම කොම්මೆ කුළුන් තෙරසම බෝල හොදාප ඒනගේ මේන් කටුවායා ඩ්‍රයිව් කොෆ්ෆා මගස්
छोटे जे मेगा रीबॉन्ड अलिया मेरा बोर्ड दर वर हम जेला नगा स्को गोल्ले क्या गोता कम फेन्नने ada natija ka wegen gosma meti miharu dihe sumege sko board fenna meti ada alme fashir hikuru waruge sko nu hama gamu ismiki ade mechu fataru furtama libe bodu leader ki mi mubarak ko mihatana hama wara bodu advantage ka wegen gospa pani nazi miha waruge bodu leader miha kurikol negima mi kihavara ka undo kam ka vedan to tc awada kurmataka aso tc adives tc game kuledana nufene evs waraka tc mihatana mi dia desemiges mola kule fo ini TC kule berume sidat high postal lafa high post e vipunani free throw area lafa enen etanum bole digen etanum opportunity create kokgen me board dara wanna mihaka hus pahe digen ekahada kommes gotaka scope kokgen TC mihatana kule fa mi anna names miedo molin tafatu game venani ene bola langule tane no fene lias ena ma bodaka ehem mihaka kulen ule tane no fene demmi fennani ene la bola ene ehem mihaka kulunas anekka enen e bola me kuleni e bola devana miha kulne maso ene eti finish kollana nuni eti score koran try koffia tangola rangalwana alwada ivana misaka demme fenoni sidatu warri di pahe ekam ibrahim e miss kolli etiwes waran husko board dara libuna ecche demme se tc mihatana kulemun ayi mi game e miyadu adi e game set nuwegen kanne me ole ade sko tafat kulokurmataka mihara barboda tc game ge tere wannange wajhe ade mihatana paite tanu galmenna hama tc ge paratun emme furihama kulumen adi nufene danna wanjeni fenu namaka galmenna sko bodu miha bodu tafate penigena nudana anaka sama point ne kamem kogen 3 point ne kamem puri kurmaya ko thera sumaka sko badluegen edi ade muhsin ge 3 point penigena edi wara bodu dalgona fene tc shoot mi kurani amako score kuran emme undagu hisabun emme shoot mi kuran ei board avore furagahun gina shot tan hama mi nagani ege balu getanun e shot nunaga emi hon hen gotakan edi bola amburan ulena tankole fase yawane kanne time out e motinaga diuma kuligen tc nemme time out ennegi time out fo kuder koletere kulun feshene emme fonti me fonti fenada ganwani muhsin ge 3 point ade me match ge fortama 3 pointers me muhsin demeji 3 point ki muhsin ki waran itubara ayeku 3 point ja kuluntere muhsin 3 point je hirues ma bodan ena ma kurmataka tc kuluntere na mase kure fe nove ade waran huskon horegen ena 3 point jehi ade hisabun huskon muhsin me fada kuluntere ko duko dafiya ma waran itubara ayeku 3 point kamyab kurana ade mihata menna penipuri efada madarta ke anakasa waran hus basket nge wattadi fanara sumaka sko moti tafat bodu en gosfa ade alon paramos dannawade ade tc team ge himene tajruba kar bay kolon deringa waha ege derega ade nur ayman alon pa kolli ennamas mi kolon deringa paratun adi hama fs gotaka game ge tere wadege kuletane nufene ennu tanasi ade mi tc ge kulun alone dribble ma ginawani en kotoga bola dribble korawar ma ginai alon punane edi pahekkogen abaha mi kuriya front court an ereto kannega balam ega baluga mi diha number rishad komme farokos bola hifata dribble kuramun as eagles defense setu vima kulemme olen ega baluga migota tafatu teamaka kulero hama emme rangaluwane game fast kore warakan ei emi unna defense rangala setu nuwanis as attacking hedijiyamo edi ginafara kamyab kollewen ei kannege mi tafatu ege mole sawbaki miharo tc fortama point me libuni nೂರುಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕು ಅದೆ ಮಿಹಾರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಿ ಪಾಣಾರ ತಿನೆ ಹೆನಮ ಸಾದಿ ಸಮ ವಾರ ತಫಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮೆತಿ ಈಗೋ ಸನಕ ಸೆಟ್ ಕೊರ ಮಿತಿಬಿ ಅದೆ ಓದಾಫಿ ಟಿಸಿ ಕುಳು ತರಿ ಬೋಳ ಮಿಹಾರ್ ವರ ಬೋಡ ಈಗೋಸ್ ಕಿ ಕುಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗೆನ್ ಟಿಸಿ ಕುಳು ಮಿಜೆನಿ ಅದೆ ಬ್ಯಾಕೋಲ ಬೆಟ್ಟೆ ಪೋರ್ಟುಗಲ್ ಇದುರುವೆಗೆನ್ ದಾಕಮ ವಾನಿನಮ ಹಮಗಾಮಸ್ ಪಹಂ නොහෝදේ වරුගේ බොඩු ස්කෝ එක මිහාර මියු ස්කෝ බලාරු වෙකින් හිඟා දාන කමුගේ බිරුවේ සෙටීම ඔන්නානේ එකම අද දෙටීම හමාවකම ස්කෝ කරමු මිහාර కు දෙවේ කන්නේ අද ඒ ටීම ස්කෝ කරමුගේ ෆුර්සත් නුදී මිහාරු ටීසී මියෝ ගොදු ස්කෝ කරන්නේ හෙන්නු තනසේ
අද මිස්කෝ මෙහෙන් ඔයගේ ෆයිනල් මැච් එක ෆහු කොලද ෆහු ක්වාටර් ගොස මේ 12 පොයින්ට් ලීඩ් එකෙන් වරබ්බඩ වෙච්චෙන් අස්ලා ඒක දබුණන්ජාම් මිහා හිසාබු ගහන මිහා හිසාබුක මිහා ඊසි කො කුලෙන් වෙජ්ජියා මිහාරු ගෑ ගන්නක පුරතම ක්වාටර් 4 මිනිටු ಬಾಕಿ ඉංගරු අදිමේදී TCN එම්මේ 3 පොයින්ට් ස්කෝර් කරයිෆා එයා හිදාපන් ඊගල් සමය දණි ෆහරක බාස්කට් ස්කෝර් කරමදි දෙම්මේ කොන්සන්ට්‍රේෂන් ලෙවල් දත්තන් ගොල කන්නගේ දෙම්මේ සිෆරණි මුහසින් සිදාතුකාරෙන් රීබೌಂಡ್ නගාව සිදාතුකාරෙන් ෂොටන් අරා සිදාත් ලබ්වා ෆවුල් කරුවා ෆ්‍රී ත්‍රෝ දේති ස්කෝර් කරේ සිදාතකි ඉස්කොලොන් හෆෝටෝ ගෑ ගන්නක දෙයින්චි දින්ගින්චි කුළුන්තරිය මුහසිනක ඉස්කොලොන් මේ ෆස් ෆෝටෝ කොම්මෙසෙච්චේ කුළුන්තරේ එහෙම මේ ඉස්කොලොගේ බේනොගම රඟලා කුරංජේනේ අලවණ පුණනේ මේකහද මේ සිචුේෂන් එක ei kame vegen sidadu board dara coach laaf ehonnani aslu kommagode digu kulun tere board dara laaf unnani kuru kulun tere nen etanun score kuri anode bowling hama miss passes mi fennani miss passes dem miss de pass ka gosken hama furta mohsin ek phone shifa de kulun tere mi hama de point watta lagen hataru point bayen mi ekol dini anek kas 21 tinakam score me tafat gol di faade ashara point ke score ade armen hama kabul kuran tangolen undagu hama ade mi baru ke hama usko hama anek kas hama shifa ya usko ge die ubadu masale ginadi masale ge hama ma dribble gine yalwanu bunani ma gineiro bola hifattani miharo nuratu bola onnata hataru first sekundu wani adi pahen no deve aimanatu bola jevani aneka dribble korani hama defense mi set wani inge to me hama komme gade ka defense set wani ekam quick pahe lafiya hama eba libe chance misaka demme sidata eli quick pahe lima nuruwa chance eli kun etere drive korana ehma mega hama mikala molu team ka kulero emme muhimma kamaki hama pass ginako for dribble madukoron ehennone hama wara ginabar pressure duppalem bola hama da ma ganna demme hama e dia ha point hama awunu gannawan hama hile din ha point e adama defense en neti ehennun to hama emme player e pahata gorege meharo ibrahim to bola di demme sama fast break aslu demvi pahenge name se sifetti den nurul amin ge devana miss pass e feroni meharo mi faseha pass nokon undagu pass koran uleta me fenne teasing aslu duru gonna miha mideni kare gonna miha wara boda tangole karen e pass koggen offense create koran uloniya tangole faseha wana aslu anaka 3 point 5 ge ehnu waran husko mihama shoot kollene evve defense ge evve pressure neti hama waran hama jilage eagles me kuledani meharo e tashi wona ihe to bola hama kineru hipatta hama demi hun annan den hipattani kiriya demme se sada mihama diamond wannani names tankole ginairu paati kanne boda miss wege dani back court ka bola diye demme wes eagles ke bidesi kulunteriya kulamiervi ali amir ka balluga bidesi kulunteriya ivni amine ke russia kulunteri ade mubaratu ga ehen team tak hama bidesi kulunteri mubaratu kulmatta ka geneswani ehna mes maduma difa got ka mi kulunteriya ki mubaratu ta genesul kulunteri nu rajya ga masek kurma asule kulunteri ehna mes mine ki tanuga hama rangal fumara ka kulefa kulunteri ka wadi eagles un enage beenu hikam midani adi team un enage faratu hama ekashigam wa faada ves kuramun de denne vidana ehna mi team ge hatarwanen emme high score mi mubaratu koffe ini mine engeto mi ehma mine ki sama norakka teri kulunteri ka alwana bunane mubaratu ge enwani 40 point hoda mubaratu ge me rangal kulefa mechaki ade poliha dekola kon match e match ge enwani 21 point hoda fa emme muhimmu match ehno ade muhim match e match ge na de 3 point soni kame okofa ade anaka time out eagles ge TC
board ga warat tapat bodu score fenna moti al fan service ahe prothama quarter kulun ga gana ka dimigen dairo in pura warge natiya meharo fenna moti arume amugote gama match tawga urtama fashagin natiya bodugen dimaki eha amu kamennu ade asako tangole tapat bodu di team ta ade kummasara tapat ga unkom ga winama urtama fashagin kom team kummas ibar problem dan amugote ga tapat bodu fenna dani match kulun diawarakan ade bench garwana kulun tirin netma mika kantu fenna dani enama match ga fenna mithani ade mulin ehin khala oy warik kanne urtama ade TC क्रियास गेम के तेरे वदेवनी ईगल्स का गनक 12 वरक 13 वरक पॉइंट होदी फहम अदे एक फोन 19 वरक के कुले हेनम जीजी के देम में होदी हम हा पॉइंट आय कोन का समस्को तंगले तफात बोडवे के दिए नूर निशात मत बॉल दे नूर का अन्नम से करनी नूर गैमटिंग ಎಲ್ಲ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ में कामयाब पूरी ऐगत मिवारुगे मिखा गेम कुलेवनी को हीवनी मी पुरे नालो नति अतके होयदाने किनतो अधिवेस मी टीम के फेमरो मत का उनका गंतके तो दे नालो करन जेनी अधिवेस अळगण बुणाणी हम ड्रिबल मदकोरम वेये हम टीसी के पॉइंट गार्ड मिकुलेन 10 नंबर रिशाद एना ड्रिबल मदकोरी वरकं हम टीसी ಯ ರಂಗಳವಾಣೆ ಫಾದಾವಾಣೆ ತಂಕೊಳೆ ಡ್ರಿಬಲ್ ಗಿನವಾಣಿ हम अधिवेस फ्रंट कोट अराले लही हम पूरी कोट हम अवह बोल गेल्लेर आरंभी ಈಗಲ್ಸ್ ಸಂಗ್ ಹಮಜೆಹಿಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕುರಾನೆ ಚಾನ್ಸ್ ನು ದೇಂಬೆ ಏನು ನಿಯಾಮ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಗಲ್ಸ್ ಹಮಜೆಹಿಲಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಈಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ದಿಗು ಟೀಮೆ ವೀಮ ಟಿಸಿ ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಇನ್ ರಂಗಳು ಟೀಮೆ ಮ ಟಿಸಿ ಡ್ರೈವ್ ಕುರನ್ಯಾಮ ಇತರೆಂ ವರುಗದ ಮಿಹುನ್ ತಿಬಿಯ ವರ ಉದಗುವಾಣ ಕುಳೆ ಹೇಮ ಡ್ರಿಬಲ್ ಮದುಕೊಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಗಿನ ಕೊಲ್ಲ ಫಿಯ ಹಮ ಫಸೇಹವಾಣ ವರ ಕುಳೆದ ಮಿಯಾಸ್ ವರ ರಂಗಳ ಟಿಸಿ ಕುಳೆ ಮುಂದ ದಂಡಿಗಳ ಮಿ ಫೆಣಿಗೆಂದಿ ಆ ದೆಂಬೆ ಈಗಲ್ಸ್ ಉಫದ್ದವನು ಹಮಲಾಗ ವರ ರಂಗಳು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಫೆಣಿಗೆಂದಿ ವರ ರೀತಿ ಬ್ಲೋಕೆ ವರ ರೀತಿ ಬ್ಲೋಕೆ ಫೆಣಿಗೆಂದಿ ಹಮ ಶೂಟ್ ಕೊಂಗಿ ಬೋಲ್ ಹಮ ತೆರೆಂದು ಬಾಯಿ ವರ ರೀತಿ ಕೋ ದೆಂಬೆ ನಕಾಸ್ ದೆಂಬೆ ಹಮ ಫೌದೆಂ ಹೋದಾಗೆ ಮತಿ ಎಲ್ಲು ಹೋದಾಪ ವರ ರಂಗಳ ಟಿಸಿ ಕುಳೆ ಮುಂದ ದಂಡಿಗಳ ಮಿ ಆ ಈಗಲ್ಸ್ ಸಾಲ ವರ ಬರ್ತ ನಾಗಳು ಕೋ ಫೆಣ್ಣ ಮುಂದನಿ ಅದೇ ಹಮ ಈಗಲ್ಸ್ ಮಿಹಾರ್ ತಂಕೊಳೆ ಪ್ರಶಾಗ ಕುಳೆ ತಮ್ಮಿ ಫೆನ್ನಣಿ ತಂಕೊಳೆ ಅಮನುಜೈ हे मिगडिये की हम टीसी रंगलो गडिये देतिम बास्केट वट्टा देस्को कार कोल्ला हम देम्मे साइमन हम बेकार ड्रिबल ले बेतने जेता मुहसिन हम पोजीशन नगाफव अत्ता बेस लाइन नु वन्नम वेगे ड्रिबल जई एव्वरे मार स्मार्ट वाम वेजे कन्ने के तंकोले आरमन में फेणियन दिए तो अली आमिर फाबा विदेशी कुंदिरे रे हिसाब कोमेसर का टीसी कुलेने फुर्सत लिबुनता कोबा तो एई तो एगे सौबकी अदेग विभागते की फैसल अलिया मेरा देमियो गेतरेग तिबीम तंकोळे इस्कोळम मि दिगुवणी ईगल्स टीम टीसी टीम ओपरे दिगुवीम एग फायदा मिलिबेनी असलो ईगल्स एई 14 नंबर सिदाता रिबाउंड आइची नागम वर उदगुवे देमियुन तिबेती रमेश मिहारो एककु हुरिय भागते की फायदा एबलिबे अदे प्रथम क्वार्टर कोन निमिगे मिजी 11 फंसवी हुन ईगल्स कुरी गोयगे कोटा मेरी प्रथम कोटा कोण निमिगे देर फंसविस 11 ईगल्स मती कुरीगा एनमस मिनती है कि
මෙච්චු ෆෙසීරා අලා බලර එහා ගෝස් නතියයිකේ අලුන් දන්නවා හිටන්නේ මෙච්චු ෆෙසී ඊගොස් වරක් පාරා ආදේ ඩීසී හිලාප ගානක පනර වරක පොයින්ට් ඊගොස් හොදන්නේ කම ඩීසී කුළු තිරි තිබි මඩු ජෙහිපා එන්නම මඩමඩු නිමුගෙන් දිය ඉරු ඩීසී කුළු මර පොට්ට නගලගෙන් දිය තම මහා පුරවණු ඒක නතියයි ගොතුම වර කාරි කාරි ගානක හතර වරක ඉමරක බාස්කට් වට්ටාගෙන් එටි මොස්කෝ මඩමඩු කාරි පුරවේ තම මසේ කරමුන් දිය ඔබාතෝ එම්මේ පවවකුතුගා ඩීසී කුළු මුංගා බල්දගෙතෝ අස්ලෝ එමෙ පවවකතු ඔලගන යෝනේ ඩීසී මාවට කම කොගෙන් හුන් කන්නේ ගලියාමර පෙයුමගේ සවවම් ඩීසී ගේ මේ ඊගල්ස් ගේ රීබවුන්ඩ් තංගොල දබ්වීම ඒක ෆෑදා කන්නේගේ ඩීසී යම ලිබුනේ ඩීසී යනේ මාවට කම කොගෙන් ඔස්කෝ කාරේ මෙලිකි ඩීසී හැම එකුලනි පෙරුන් ඉරෝ සම එකුලුන් ස්ටයිල් අදිවස එම කුලනි ඉතුරු තෆාත මාවට තෆාත කන්නෝගනේ හැමකනේ මේ තෆාත කොල්ලා මීනි එමෙ කුලේ zone මෙයාර කොටක බදල් කොල්ලා මීනි 3 point attempt pura kutmi mihunna tangola boda pressure leve kala zone me hare kolani ademme sifauge offense pawde penige die ko sidgol koltira yaga jegati jegem sidat matta dunga sawmo ade modi ellum diva dca ademme alme waga dekkin ade ali amiru nitumuge sawbum hamaga amus yegawsa geldun take vegen die waga ade ege natiya gotum mihar ali amiru mihiri devana bota peruniru kotu mancha kulen ara ali amira ki ade wara muhim koltiri अरे बास्केट को वेट्टी पे बास्केट दे में मोड़ो तो गई हम अरे नदी आओ ना पांव पर वेंगे तो क्या करना का हाथर वाला बॉल करने के लिए हुस्को में मुन्ना है दीपुनी ये तो बात है हुस्को में डिफेंस के में सारा काम ये बनते के मेरा साबकी अरे मी हां मी अलगोन बुनाने मी एक स्को खारी वीम टीसी में एकरा हिव्वर दंगोಳ बोडो एफएम यारमती एम हिव्वर एमियन कोराले बोडो एम बागदे फाइट कोरा रेट है हाईवे फाइट कोरा रेट हाईवे न्या कोम्मगते जाने टीम दा प्रेशर हैंगे मैं रईकने फेनंदे वाले फुरतमा पुरिया बेफोनेस फेन्नाने टीसी गेम फेरीरो वरा कन्नेक्को कोटमती का महिगादा बोलनी सनम्यों हम स्को कोरनी देंगे मस्सेनेते तिमंड में बाली वैसे कहा लगोता कहीं मुंती भी हम इस बिहार का स्को तंकोले मच्चा जहिली में तंकोले मसेक के कुरंगे बोले मोलो वांगे बो मसे कुरा हैं ये वे एक अन्य ईगल से बिहार या न प्रेशर है कि अरे कम बिहार में फेरने को तो कंदू दाका में जी आदि फोर कदा नहीं नु तो आदि आदि में इब्राहिम अलिया फ्री थ्रो को फुर्सत दीपुनी ये ना के दे फ्री थ्रो कितने एक फ्री थ्रो कामयाब होकर टीम पॉइंट में होता दिनी अरे ना मैं शादी में समा स्को का तफा तक में बहुरी आदि वारा मसे के कुरंगे में इसको कारकुल मट्टा का अरे टीसी बिहार सीधा दे विस्नन जाएंगे तो हम एक गेम में फेरोनी सोरे गैगण का ईगल्स में कोलेनी मुहसिन मिदनी खाना गोस मुहसिन नंगे बोला दिनी में मुहसिन छोटो कुराका मंग हदा बेता उन्ना दिगु कुलुन तेरे एने करे निकोती में मिलनी अली आमिर मीने हुस पाते बास्केट ए मसलो मुहसिन कारे गेतनु दामी हा दार बई मुहसिन कारे दार बई गेंजे एने पाहे कं कुरम मेवलनी इंगी केन दामवी एरा वेहम वेज्जिया ए बोल अतुलुमुगे चांस वर बोडवान अलवन बुनाने ए मिकाले सेट पीस तके वर फसे हम ब्रेक कोल्ले वेनेच्ची कुलुन तेरिया ए हुन्न एतने का कुले कुलुन तेरिया तंगोले विस्नागे कुले फिया निम्मे स्वरा मसे कुरी डीजे कुल तेरी बॉल बास तेरे वट्टाल मटका दिपार मते मसे को वट्टालिया करने मते अरे मिहार उसके हनंबर पहुंचने तो अरे किवनी डीसी के 17 नंबर इब्राहिम वासिफा තිම්මියුම් වෙගෙන් දෙම්මේ ඇටැක් ක්‍රියේට් කරේ දෙම් වරනගල ඇටැක් එකේ යාළුවන් මරණ හැම ගිව් අප් නොකන් උරිහා බෝල් එක ජම්ප් කරේ හැම ඉබ්‍රාහිම් වේ ජම්ප් කරේ සිදාත් ජම්ප් කරේ ඒක සවපුන් කන්නේ මේ ෆ්‍රී ත්‍රෝ මේ ලිබුනේ මිගොතන් ආම टीसी कुरियन में ताम कुलेमु गेंदम भी हम अलगोंड हम वरं हीवे मिस्को कार्य करे वेने हैं अधिवेश हम देवण कोटा ने मुंह करे फ्री थ्रो देमे को फ्री थ्रो कामयाब आगो देनुई एमनी रसिया कोते ने की अलिया मेरे दिनी अदे एली हम आइएंगे बोल हम एक प्ले कुलेनी हम वाद फलिंग गोस वाद फलिंग गुंडा मी हैंगे बोल लाभ अय्य मी वन्ननी मेदुंगे वन्न गडीगे मिदेनी ब्लाइंड पाहे नोनियामु අවස් පාහෙ මේ කොල්ලනි කොල්ලාරන් අයියා ඒති ෆිනිෂ් කොල්ලනි අයියා කන්නීද ඉතුරු එෆ්ස් චොයිස් එකෙන් ඒති ජෙහොන් නෝනියා ගාය එහෙම එය තංකොලේ බොඩ සමාදුවම් වි කන්නේගේ මෙදුග හොන්නක් කුළුන් තෙරියා ඒ බෝල මේ අත්ල ඒ බෝල අයියා ලිබුනිගෙන් ඩිෆෙන්ස් එක නුකර වෙන්නේ ඒ කොඩමදී කොමසරක ෆෙන්ගුරුම සවමාලේ කුළුන් තෙරියා වෙට්ටුනි එකම मिहार मोती थेरा थिरी हुआ दीगस मोती पुरीगा गागण करेनो हम 17 पॉइंट के लीड के मियोती वर बोर्ड स्कोर आदिस मियोती हम फेन्ना
එනමස් කොම්මස් වරක ගේම් තරය වදකින් ටීසී කුලිමුන් දාකමි හැම යකිනු මෙස් බල්ලා බේපුන්න රාදී මිතා කුල බල්ලන් දිබේ බේපුන්න මෙචුක කොම්මස් වරගේ ෆෝරියේ කද වේදාන කමුගේ උම්මීද දිබිකෙන් දාකාලා ඉෂාරාත්තකේ අද මිහාර තංකොල ඕගනයිස් ටීසී ගේ ඩිෆෙන්සස් එලා ෆාස්ට් බ්‍රේක් අද මිහාර ඉබ්‍රාහිම් මේ හුරියා මස්සේගේ පහතම් මිදේ පාස් තම මිහාර දෙවන පාස් පහතක් දීගෙන් එමිස් කොල්ලි මේ බෝලේ රිෂාදුරි කි තයාර වෙගෙන එන්නු ඒ බෝලේ ක රිෂාදෙන් නො ඉගතෝ එතා කිත මොල කුළුන් දෙන උට ඒ බෝලේ ක තයාර නුවේ වෙන හකීගතෝ මොණ්ඥාම ඒ රිෂාදුගේ මස්සේ නෝ අස්ලෝ ඒ ආමුතක පාස් දෙක දෙන්න නුවන්න ආදේ ආමුකතේ පාස් පුරතම ඒ දින්ස් හිසාබස් කම කොනෝදේ गिवन गोय වෙච්චියාම දේන්චියනි ස්ට්‍රේට් ලයින් එක දෙම්මේ දිනීවෙසේන මහා දුරන් ඒ පාස් එම්වීම ඒනගේ හැම ඉවස් ගොතෙන්ගේ බෝලා රිෂාදන් ඒදී හොදෙන කමුද මෙහර ඉබ්‍රාහිම්ගේ තිම්මන ටර්නෝවර් දෙම්මේ විපරණි ජෙයිජේගේ අනේක කෝටමති හිඟාතම් මෙෆෙන්නනේ ඉබ්‍රාහිම් ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಫೇವಾ ಬೆಂಚ್ ಬಾರ್ ಕೇನತೋ ಟಿಸಿ ಟೀಮ್ ಗ ಅರ್ವಾಣ ರಂಗಳು ಕುಳುಂತಿರ ಆಮೆನ್ ನಬ ಫೇನೆ ಗೆತೋ ಫಜ್ವಿನ್ ಮೆನ್ ಕಾದ ಕುಳುಂತಿರಿ ಮಿಸ್ ಅದೇ ಮೀ ಬೆಂಚ್ ಗ ಬದಿ ಮಾಮ ರಂಗಳು ಕುಳುಂತಿರಿ ಮಿಹಾರ ಅರ್ವಾಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬದಕ ಅಳಗಡೆ ಏನಿ ಕೋಚ್ ಅದೇ ಮಿಹಾರೆ ಚೇಂಜ್ ಕುರಿ ನಜೀಲ್ ಯಾರನಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ಬದಲು ಮೇಮ ರಂಗಳು ಚೇಂಜ್ ಕಳವನ್ ಪಡನೆ ನಜೀಲ್ಗೆ ವರ ಮಸೆ ಕೊರ ಕುಳುಂತಿರಿ ಅಣಕ ಪುರ್ತ ಫೆರಿರು ನಜೀಲ್ ದಾನ್ ಫೆರಿ ಅದೇ ಬುಂಬರ ಸುದೇರ ರಂಗಳು ವಾಣ बास्केट स्को गोरे नोदे हमजेला होरफम 3 पॉइंट जहादनी फाइनल मैच ग मिह शूट पुरेवी ಗೆನ್ನುವಾನೆ ಎವ್ವರೆ ಪರಶ ಒನ್ನಂಜೇನೆ ಇಕುಳುನ್ ತೆರೆಯಕ हमजेला शॉट ಜಹಿ ಗೆನ್ನುವಾನೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂಗ್ ಅದೆ ವೆಟ್ಟಿ ಹೋಮದಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾರ್ ಅವನಿ ಇವನಿ ಟಿಸಿ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯ ಫಿದರಕ ಅಣಿಯಾ ಸ್ವಾಗನ ವರ ಬಾರ್ ಅಡುಸಿ ಉನು ಕಕುಲುಂ ಬೊಲುಗ ಜೆಹೋನಿ ಫುಮ್ಮ್ಯಾಂ ಎರಿತನ ದೆಮ್ಮೆ ಅಸ್ಲು ඒ කුළුන් තෙරහ ගස්ත කුණුන් එරි කිය නෝරු ෆේක් කුරීම ටෙප් කුරම් වෙගෙන් ජම්ප් කුරි තනා මේ නෝරු ඩ්‍රයිව් කුරන් හිෆීම මේ අලයාගති දෙම්මෙ ಈಗಲ್ಸ್ ಸುಮ್ಯತಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಎನ್ನಗ ನಾಸು ರೆಸ್ಟ್ ದೇಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಹಾಕೋ ಕೊಡಲ್ಲ ಬಾಕೊಂಡು ಇದೆ ದೆಮ್ಮೆ ಏತನ ಹಿಂಗೆ ಫೌಲಾ ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡಕೋ ಮೀ ಹಿಂಗ ಮನುಜೋ ದಗೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ದೇತರೆಗೆ ದಿಯಾಮ ಏಕಂ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಲ್ಲಂ ವೆಂ ಕನ್ನೆಗೆ ಬೋಡ ಕೋಚ್ ಫೈ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ದೆಮ್ಮೆ ನೆಗಿ ಅಳಗಣ ಬೋಡಲ್ಲ ಫಾ ಕೊರನೆ ಈ ಅನೆಗೊತ ಸ್ಕೋಯ ಬದಮನೆಗೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಏನು ಹಮಸ್ ಅದು ಈಗಸ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಫಯಾಜಕಿ ವರ ತಜರ್ಬಾಕಾರ ಕೋಚ್ ಆದೆ ಸ್ಟೆಲ್ ಕೋ ಇಂಟೆಸ್ಗೆ ಎಗಫಂ ದಬುರು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಈಗಸ್ಕೆ ಕೋಚ್ ಕೋ ಮಗಂದಿನಿ ಹಮ ಫಯಾಜ್ ಕೋಚ್ ಕೋ ದರೋಗ ಮಿ ಕುಳುಂತೆರಿ ಕ್ಯಾಗಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಟೀಮ್ ಕೋ ಹಿಮೆನ ಗಿನ ಕುಳುಂತೆರಿ ಫಯಾಜ್ ಕೋಚ್ ಕೋ ಮಾಮ್ ಕೋ ಪ್ರಮೋನ ಕುಳುಂತೆರಿ ಕೋ ಮಿ ಕುಳುಂತೆರಿಗೆ ಕುಳುಮಾ ಮಿ ಕುಳುಂತೆರಿಗೆ ಮತ್ತಂತ ಫಯಾಜ್ ಪರ ಬೊಡಂಗ ಈಗೇನ ಮೀನೆ ಕೋ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕೋ ಯಕಿನ ಮಿ ಕುಳುಂನ ಎನ್ನು ಕಲ ಆದೆ ಮಿಗೆ ತೆರೆ ಫೈಸಲ್ ಮೂಸಿನ್ ಶಿಫಾವ್ मी थिंकुळून तेरे नक्की मिहार कोर्ट में विते मी थिंकुळून तेरे नक्की ते मोहम्मद वहीद बेंचू का मिहारी ने ते मुआवियत मी कुळून तेरे नक्की हम फया के दारों हम अन्न कुळून तेरे दें अली आमिरो की मी हरो फिरनी सोरे हम फया को कुळे मो अन्न कुळून तेरे ए म गायकना का बुणन्या मी टीम बेती हम फया के हम नंबर 1 टीम मिहार में ती कोर्ट मतीगा मी बेर कुळून तेरे बदल गए तना मोहम्मद वही गेरी में ती राज्य का मिहार होई हम एन्न वरोगदा टीम गति भी फर्स्ट कोडन तेरे कोर्ट में चेरी फेंक कोडो टीसिंग फ्री थ्रो होंगस मिहिरी ಐಮನ್ ಅದೇ ಐಮನ್ನಕಿ ಮಿ ಮುಬಾರತುಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಕಿ ಕುಳುಂತಿರಿಗೆ ಹುನ್ನರ ಬಾಲಾಣಮ ಮುಬಾರತುಗ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಕುಳುನ್ ದಕ್ಕಾಫ ಕುಳುಂತಿರಿಯ ದಿನ ವಿಧಾನ ಅದೇ ಮುಬಾರತುಗ
අයිමන් බායාර අයිමන් වනි මුබාරත් को नुवदिया आप पॉइंट कामयाब को टीम को फास्ट मैच का मी एक कुलंदरी मुबारत को एम गिना कोट्स को फवा अदद अदे गोतु गागंड का अदे रेड लाइन अदे कोला मुबारत ग्रुप स्टेज को मैच पियवा है मुरिहा मैच के सेनवनी वार रांगला अदे कोट को अदे रेड लाइन अदे कोला कोण मैच का एने कामयाब को फवनी नो पॉइंट अदे एह मैच तो केनवनी हम रांगलो अदे इसको को अदे प्रथम ईगोस अदे कोला प्रथम कोण मैच का 18 पॉइंट यूनाइटेड विक्ट्री अदे कोला कोण मैच का 41 पॉइंट अदे रेड लाइन अदे कोला सेमी का कोण मैच का 9 पॉइंट अदे पोदिहा अदे कोला सेमीफाइनल कोण मैच का 31 पॉइंट अदे हासकोते पोदिहा अदे कोला सेमीफाइनल कोण मैच का आइमन कामयाब कुरी 31 पॉइंट की मी मुबारत को एकुलुंतरी को एम मैच को होदी एम गिना इसको हेनु तो नदी अदे मी मुबारत को आइमन के एम एस को हाई कुलुंतरी अलवना हीवन ए मिहातन मी मैच नुला मोदी अप पॉइंट मी इसको को मुलिए को ए बोडो स्को है मुबारत का बाजार गागन का मैच का फंसेस पॉइंट एवरेज को एवरेज को फंसेस पॉइंट है इसको कोरे आदि मी मैच नुला है मी मैच का स्को है मिहारो है ना कि गागन हाई का पॉइंट होलेन एम वेज हमारे सते का मती गोलेन हम अरे टीसी टीम बाजार देवने एम गिनस पॉइंट्स को पानी नूर इसको को पानी हदिया पॉइंट अदे मुबारत को इदकोला कुलमुंदा ईगोस टीम बायर ईगोस टीम एम गिन पॉइंट होदा फनी मोहसिन होदे फनी फंसास आ पॉइंट एंगम इंडिविजुअल कुलुंतेरिन के हुनर बाजार मा बड़ो के साइमन के कोना मेन फा करे विकिंग बदे एनमे ईगोस की एफएम रो कुलुंतेरिन गिना टीम में एंगम ए टीम के गिना कुलुंतेरिन स्को पुराने इसमें एकम उन्नानी से है अदे मी ईगल्स के स्को यंगा शनोंतिया अली अलो अली मळगොಂಡ ಸೆಚ್ಚೆ ಗುಣಗಾಣ ಈಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಕೋ ಶೀಟ್ ಬದಲಾದರ ಮೀನನ ಹುರಿ ಹಾಕುಳಂದೆ ಬರ ಎವರೇಜ್ ಗೆ ಸ್ಕೋ ನಮಸ್ ಯಾ ಹಿದಾ ಫಮಿ ಟಿಸಿ ಗೆ ಕುಳುಂದರೆ ಎಬೋಳೆ ಹಮ ಅತರ ಕುಳುಂದರೆ ತಫಾತು එහෙම ඒකල් මි පෙන්නන්නේ අස ටීමු ගේ හොරි තෆාතු මි පෙන්නන්නේ එහෙම ඒක වන්ට ඊගල්ස් ගේ කොම්මෙ කුළුන්තරේ ගේ ස්කෝ කොන්දේ කුළුන්තරේ ගේ නමස් ටිසි කොම්මෙ කුළුන්තරේ ගේ ෆෙම් වරන්නේ තේම් වෙච්ච ඊගල්ස් පුරංචේ මසෙක්කන් අබ කුඩාවේ ඩිෆෙන්ස් गा ईगोसम मोहसिन मिफेबी मोहसिन के बाद लोगा एक गुणंतरी कुले मिनुकुदी जोजी नंबर आनर रियाज मोहसिन मी कोंका बदले तो मोहसिन बेल मी नुबुनाने मा बोडो टेक्निकल चेंज के मी यावदे स्को बर्तफाते गोती मामा मोहसिन रे फिदिन वको हेनु तो आदे मी असलो मी मुबाराते की ईगल्स फसे कमया को मिमेच लिबेन कम यागिन कम यार मति गैग गड का लिबिफा ए टीसी को टीसी मिदक कुळुम को हम एग्गोते के सळवण का नुफेने मिमेच अमोराद मिमे मसे कुराने ए वरंग आदे कुळुम में कुळे सादा साळे सतरे हेनु हाय तंकोळे देतेरे को नांगळो वेला हाने तफादे एमवी मोहसिन बेलुम एबानी हम अलवणे वणी एना इंजरी ये बलाफ इंजरी ये भूमुगे कोरिंदे बालनी करने गई कुरियन गोती कौमी मुबारा इवन एडिशन कौमी दिवे लीग एम ए हिसाब मिमे मेहार मति क्वालिफाई वेफा एम मुबारत दारो ईगल्स का मेहार मितिब ओरिहा मोळति कुळंतरि हम 100% फिटनेस से एक्को मुबारत नाउम कि मजबूर कमे ए मुबारा फसे नोवाने एफएस बेका आ मुबारत गा एफएस मैच गा 30 पॉइंट के तफात एम मैच फियवा टीम मोळे फेने मुबारत गा पोदिहा ईगोस अदे कोळ कोण मैच गा अदे मैच तंगोळे तफात बोर का 30 अप पॉइंट के तफात को ईगोस कामे को फोन एनु एफएस मैच गा मिहा बोडो तफात को अदे टीम का पूरी होदु मुके फुर्सत लिबि फेने वरं हम को मुबारत के गिना मैच तन मी वेसवाने गा गना काम गिना वेगे हम दिया वर का पॉइंट नूने अटक का पॉइंट नूने पास पॉइंट अदि हम वेगे हम एमे पॉइंट का उजा जब गना कति लीड होदागे टीम मोळे फेस अदे एंकम वरं हम को दे मुबारत को फा को लेकिन तने हम फाइनल मैच का हम फेनो मिदा ओवर तंकोळे तफात अदि मिहार मी गेम गो ओवर गुत बाजार हम 50 पॉइंट के तफात फेनो की सम नेक में नोहन तने आदे ए हम टीसी हम उसको मिलवे बोला था हम स्कोर में मिदानी इनमें सा बोर्ड धरम वरक उसको शाजिन अलीवन बोले मिसको लिए फसे स्को को लिवे बोला विस्मन्या में तफात हम दानी बोडुवम रेशाद के बाद का फजलिन कुले मेरवी फजलिन की देवनिशन फेमर बाजार हम तजुर्बा कार मोळ मुहिम कुलंते हेन मुबारत बाजार एने कुल मा बड़ का फा कुरे फेन हेन तन आदे हमना फजलिन कुल बड़ फा कुरे के मुबारत का वाना यगिन में अतलो तो बास्केट मुबारक आदे मी मेचुगे
රිමච් ඊගල්ස් on naga felle relax kan alagona me foul board badayame sebe fene ei amuko faisal laki devana kuata nimero team foul war wasaina kolon tere names demme faisal ge puratam foul fene ge diye e wara hamachida ඊගල්ස් me kolani wara control game nunna molwane ko yakin kan oyge me kolani sko mihar me go thabalaro ඊගල්ස් aswanje bes kamen nues mek ඊගල්ස් ko huriya go tum balaro team koluga natiya me ti team koluga huriya kamen mihar me ti team ge bes procedure ne dihor ka point sko carry monnoni team teliganna kan nojen hennu tone ade विजय कुड़ते दमे 3 पॉइंट का अटेम्प्ट पूरी है नमस रिंगो विजय बेरदी ಬೇರೆ ಕಣ್ಣು ಅದೆತರೆ ಕೌಂಕಸ್ ರಿಂಗೋ ರಿಯಾಗತನ್ನು ಅದು ವರಂ ಉಸ್ಕೋ ಮುರಲಾ ಕಾಮಯಾಬ್ ಪೂರಿ ಅದು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವರ ಪಡ ದೋಕಲ್ ದೇಗೆ ಈಗೋಸ್ ಬಿದಿ ಮಿಹಾರೋ ಅದೇ ಮಿಹಾರೋ ದೇಕೊಳಸ್ಕೋ ಕೊರವಣಸ್ ಮೇ ಮಸೆನ್ನು ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಶಣ ಅದೇ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಿಮೆ ಅದು ಪ್ರಥಮ ಹಾಫ್ ನಿಮೆರೋ ಯಾಗಿನು ದೇಕೊಳ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಕೋ ಪೂರಿ ದೇಸ್ಕೋ ಕಾರ್ಯನ್ ವಾಡೆ ಅಮ್ಮ ಈಗಲ್ಸ್ ಟಿಸಿ ವಟ್ಟ ಕೊಮ್ಮೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಈಗಲ್ ಹೆಚ್ಚೆ ವಟ್ಟ ಕಮಗ ವೆಚ್ಚಿ ಈಗಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ನಿನಗೆ सपोर्टर मेचंग आदि तिबी अदे सपोर्टर को फरत में समा सपोर्ट करूं के रोह का सपोर्ट करूं दाता फेन्नो मिदानी इनमें मैच को स्को में गोतुं सपोर्टर ने जेमे फ्री में फोरी नान नान का हम कबूल करन जे मैच को उम्मीद गाड़ी की हवीर का कम अरे मेरे की बंद दुआ का बेस नुआती एम से है नुआन करने सपोर्टर ना आम गोतेगा रेगन कोले बास्केट के प्रीमियर वर्ग मैच तक ने पर मागिना तक मी कंटा मेना फेडी गोस्वानी बास्केट की फुटबॉल टेक मको एम गिना मी बलम वන්න कोले वरे देनो बगियाम यागिनो बेस दो करनवाने अदे मी असलो अळगण बोट हीवेगे मोने टीसीएफएस दिमावेगे मोने मी मस्सले हे हवीरु गाडी वीम कुळुंतरिगे परफॉर्मेंसेस ಕೂಡ ಬದಲೆಂಗ ಆಸ್ಕೆ मोने ಇಂಡೋ ಕುಳಿವರಕ ವೆಫಾ ರೇಗಣ ಮುಳಿ ಮುಬಾರಕ್ ಕುಳಿ ಮುಮ್ಮಿದಿ ದೆಮ್ಮೆ ಗೋಲ್ ಟೆಂಡಿನ್ ಹೆಂಗೆದೋ ಮೀ ಗಿಡ ಬೆಲುಂತರೆನ್ನ ಫಾರೆಗ ನೇಗಿದಾನ ಗೋಲ್ ಟೆಂಡಿನ್ ಮುನ ಗೋಲ್ ಟೆಂಡಿನ್ ನಕಿ ಬೋಳ ಶೂಟ್ ಕುರುಮಫವ ಬೋಳ ರಿಂಗ ವೆಟ್ಟಿ ವೆಟ್ಟಿ ಇಂದ ರಿಂಗುಗ ಜೆಯಸ್ ಬೋರ್ಡುಗ ಜೆಯಸ್ ಅದಿ ನೆಟುಗ ಅಜ್ಜೆ ಹುಣಸ್ ಇದಿಕೊಳು ಟೀಮುಗ ಕುಳುಂತೆರಿಗೆ ಗಾಯ ಎಮ್ಮಿಪುಣ ನೀಗೆದೋ ಇದಿಕೊಳು ಕುಳುಂತೆರಿಗೆ ಗಾಯ ಬೋರ್ಡುಗ ಜೆವಣಸ್ ನೆಟುಗ ಜೆವಣಸ್ ರಿಂಗುಗ ಜೆವಣಸ್ ಏತಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗ ಕೌಂಟ್ ಕೊರಾಣ ಏಯ ಗೋಲ್ ಟೆಂಡಿನ್ ಎಮಿ ಕ್ಯಾನೆ ದೆಮ್ಮೆ ರೆಫ್ರಿ ಅಬ್ದೋ ಆಮಿರ್ ಗೋಲ್ ಟೆಂಡಿನ ಕ ಇಶಾರಾ ಕೊರೆ ವೇವಿಮ टीसीಯ ಸ್ಕೋರ್ ನುವಾಣಿ ಸೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮಿಲಿ ಬೋಡಿ देवना क्वार्टर कुलुंडी में मियार मोती गागंडा का 2 मिनट हाइरा वेपा 2 मिनट बरस कैरिफ मोती स्को मोती नवारा 7.5 ಈಗಸ್ ಕುರಿಗ ಅದೇ टीसी ನವಾರ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋದುನಿ ಅದೇ ಅಳಗಣ ಫೆನ್ನನೆ ಹಮ ಸಿದಾತ್ ಮಿ टीसी ಗೆ ಬೇರು ಕುಳುಂದರೆ ಹೆಂಗದ ಸಿದಾತ್ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೋಳೆವೆ ಸಿದಾತ್ ಲಿಬುನಿ ಮಮ ಏತಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅದ್ದ ಏಯ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಅವರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎವ ಮದುವೆ ಸಿದಾತ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವಣೆ ಮೆ ಸಿದಾತ್ ಗೆ ವರ ವರ್ಸಿಟೈಲ್ ಕುಳುಂದೆ ವರ್ಸಿಟೈಲ್ ಮಿ ದನ್ನೋನೆ ವರ ಫಸೆ ಹಂಗ್ ಹುರಿಹಾ ಗೊತೆವೆಸ್ ಮೀನಾ ಏಂಗೆ ಬಹೇದೆ ಶೂಟ್ ಕೊರವೆ ಡ್ರೈವ್ ಕೊರವೆ ಅದಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಗರವೆ ಕುಳುಂತೆರೆ ಕಟುವಾಲ ಫಸ್ಕೋ ಕೊಲ್ಲುಮುಗೆ ಮೇ ಹುಣರ್ವೆ ಸೆಬುರೆ ಮೀನಗಾಗ එහෙම මීන කොම්මෙ බෝලස් මීන එතරේ වන්නකමුග වෙච්ච ඊගස් කුළුන්තෙරන මජබූර බවේ ෆවුල් කොරා නමස් මීන අස්ල කොම්මෙ බෝලේ මීන උලෙනි කුළු ඩිෆෙන්ස් කුළුන්තෙරියා දුරජ්ජෙහි වෙල්ල එහෙම වෙක කන්න එක බොඩම් මි උඳගු වෙගේ මොලෙන ස්කෝ කොරා ಅದೆಮ್ಮೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಫೆಂಡಿಗೆ ಜೆ ಅದೇ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಇದ್ರೆ ಎ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಏನ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೋ ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದಾದಿನಿ ಅದೇ ವಿಹಿ 47 ಅದೇ ಸ್ಪೀಕಿ
ಹಿಂಗ ಯಸಾಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೋ ಇನ್ನು ಅದೇ 27 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಫರಗೆ ಸ್ಕೋ ಬೋರ್ಡ್ ಫೆನ್ನ ಮತಿ ಅದೇ ಅಳಗಣ ಮೇ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೋ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಗೆಸ್ತೆ ಮುಂದೆ ರಾಮಗೋತೆ ಗೆ ದಕ್ಕ ಉಮಿದನೆ ಕಿ 27 ಪಾಯಿಂಟ್ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಫರಗ ವಾಕೆ ಇನ್ನು ರಾಮಗೋತೆ ಗೆ ಸ್ಕೋ ಉನ್ನಾಡಿ ದಿವರ್ಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋನಿಯಾ ಪಣರಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಮೆ ದುರುಗೋ ತುಗಿನ ಪಾರ ಉನ್ನಾಡಿ ಎನ್ನಮೆ ಮೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸ್ಕೋ ಮೇದಿ ತಂಕೊಳೆ ದುರುಗ ಅಲ್ಲ ಮುಂದಗೂ ಹಿಸಾಬೆಗ್ಗ ಅದೇ ಹಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಈಗ ಉಸ್ಕಹಲ ತಜ್ರಿಬಾಕಾರ ಕೊಳುಂತೆರೆ ಹಿಮೆನೆ ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾರಿಗ ಮಿವರ್ಗ ಸ್ಕೋಯೆ තපාත් බොඩුවක හිඟච්ච නම හොදුම කියම යකිනුම් මෙස් වර නුපෙන්නාන කහල මන්දරක දන්නව කෙරිදානම අද උදව් වර ರೀತಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಐಮನ್ ವರ ರೀತಿ ಬಲಾಲಾಪ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವೈ ದೇನೆ ಕಣಫಳೆ ಗೆರಿಮ ಬಾತಲ್ಲಾಪ ಸ್ಕೋಕೋಲಿ ವರ ಮೂಳು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದೆಮ್ಮೆ ಐಮನ್ಗೆ ವರ ಬೊಡ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರೀಡ್ ಕೊಲ್ಲಾಪ ಸ್ಕೋಕೋಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಳಕೊಂಡು ಕುಣಾಡಿ ಮಿ ಶೋಟತ ಬೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ದೆಂಬಿ ಟೀಸಿಂಗೆ ಜಹ ಫಸೆ ಶೋಟತ ಇಗೆದ ಮಿಕೊಳು ಟಿಸಿ ವರಂ ಹಾಲು ವರಂ ಮಸಕ್ಕತು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಸ್ಕೋಕೋಲ್ಲಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೊಳಕೋಸ್ ಈಗಲ್ ಮಿ ವಟ್ಟಾಡಿ ವರ ಹಮಜೈಲಾಗೆ ವರ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಥಮ ಹಾಫ್ ಕೊಳುಂಡಿ ಆದೆ ಯಾಗಣಕ ದೇವರಕ ಸುಗಂತ ಬಾಗಿ ಮಿಯೋತಿ ಬಾಗಿ ಇಂದಿನ ಮಸ್ಕೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕ ಬೋರ್ಡ್ ತಪಾತೆ ಫೆನ್ನಗೆ ಬೋಯ್ ಮಾ ಬೋರ್ಡ್ ತಪಾತಗೆ ಅದೆ ಕೊಳುಮಕುಂ ವೆಸ್ ಅದೆ ನುಫೆನೆ ಹಮ ಟಿಸಿ ಹಮ ಯಾಗಣಕ ಕೊಳು ಹಮ ಆದೇಸ್ ಕೊಳು ಮಿದಡಿ ಮಾ ಅವಸ್ ಮಾ ಓರಿ ಗದ ಕುಳುಮೆ ವೆಸ್ ಫೆನ್ನ ಮುಂದೇಕೆ ದನ್ನ ವಹಿದೆನೆ ಯಹ ಓರಿ ವೆಸ್ ನೆ ಕುಳುಮಗಾದೆ ದೆ ಟೀಮ್ ಕ ಬರ ತುಮ ಸಮ ತಂಕೊಳ ಆದೆಗೆ ವರ ಹಮಜಿಗೆ ಕುಳೆ ಕಾಲ ಕುಳುಮೆ ಮಿ ಫೆನ್ನಡಿ ಆದೆ ಮಿ ಕುಳುಂತರನ ಬರ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಕ ಫೋರ್ ತಂಕೊಳ ಗದ ವೆಚ್ಚ ಹಳಕೊಂಡು ಬಂಡೈವಣೆ ದೆಮ್ಮೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಫೋ ರಿಬೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಕ ಫೋರ್ ತಂಕೊಳ ಗದ ವೆಚ್ಚ ඒක සවබෝන් කරන්නේ මේ ටීසී තංකොල කාර්යකාරී දෙතින් බාස්කට් වෙ ස්කෝවර්ස් කොල්ලාවේ තංකොල ස්කෝ කාර්යවෙස් වෙච්ච කුරියම් වරේ මා බොඩ කන්නොන් දෙක් කුඩ තංකොල දෙතින් බාස්කට් කාර්ය වෙච්ච දෙගේ මේ වෙස් කොම්මස් වරේ මේ මුලි ගේමක් බලයාකමක වෙච්චියා ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಹೋಗಂ ಗುರುತಲ್ ಮತಿ ಈಗ ಎಮ್ನಿ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಥ್ರೋ ಕಾಮಯಾಬ್ ಎಂಡುವಿ ಫಯಾಜ್ ಮ್ಯಾರೋ ಕುಳಂಗರ ಬೇರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಕುರಿಮೆಸ್ ಮಹಾಪದಿ ಅದೇ ಫಯಾಜ್ಗೆ ವರ ಹುನ್ನರುವರಿ ಕುರಿಗೆ ಮೊಳು ಕುಳುಂತೆರಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ದೆಕ್ಕುವಾಟಾಗೆ ಕುಳುಂ ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯ ಈಗ ನೀಡುಗೋದು
හතර ටීම් ಮುಬಾರಕ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಕ್ವಾಟ ಅದರ ಕ್ಯಾಗುತ್ತನ ಪ್ರಥಮ ಹಾಫ್ಗೆ ಫುಲ್ ನಿಮಗೆ ದೇರು 26 ಪಾಯಿಂಟ್ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೂರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋತಿ ಈಗಲ್ಸ್ ಮಿದೆ ಟೀಮ್ಗೆ ತಾರಿಯ ಬದಾದಾಯಿರು ಮಿದೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಸಾ ದೇವನ್ ಡಿಶನ್ ಗಮಿ ಕುರಿ ಮಾದ ಕೊಪ್ಪವ ದೆ ಟೀಮ್ ಅಯಗೊತುಂ ಈಗಲ್ಸ್ ವಣಿ ದೇಹ ಸೆಬ್ಬಣಹಾರು ಅದೆ ಗಾಮಿ ಮುಬಾರಕ್ಗೆ देहा सेबनार MBA के रनर अप का होदा पा देवन डिशन के आज हम देहा पसवनार इसवनी MBA के देवन डिशन के रनर अप का होदा पा आज देहा साबनार मियाहारो प्रथम डिशन का टीम वादकोपवनी आदकोप के टीम मनी फाइनल का विक्ट्री आदे कोला वादकोप गांव मुबारक बजायारो ईगोसवनी गांव मुबारक का देहा सिमनारो देवन डिशन के फाइनल कुलेफा आज देहा पसवनार वनी मुबारक का देवन डिशन के चैंपियन का होदा पा अदे मुबारक का बास्केट का TCL लिपवा कामयाबी की देहा सवनाहार के MBA के देवन डिशन के चैंपियन का होदो येको मुझे टीम बजायारो ईगोस के कामयाबी ता TCL आला बजार तंकोले गिनको पाहा कुरवे आज मी के कुरी मुबारक तो कामयाबी ता होदीरो ईगोस का तिबी मिकुलुन तेरने नो अदे हम देवन डिशन का हमको कुले कुलुन तेरने तक हिमनागे टीम मनी देवन डिशन का कामयाबी तक के सौदा पा एनमेस बिहार को टीम का में जो कुलुन तेरने की प्रथम डिशन के मेंबर का जामु को प्रथम डिशन का कुले कुलुन तेरने तक अदे मिहारो मी मुबारक आए को टीम प्रथम डिशन कोलबेगा उमाय को टीम अन्ना हारो आद कुरान मामा प्रथम डिशन का बात करूं का फुर्सत दिबेन अदे कौमी मुबारक के मोल हतर टीम तेरेगा हिमिनी के टीम का तिबे कुलुन तेरने बायर टीम की हम राज्य के एम मोल दे टीम के तेरेगा हिमिने ने मेंबर के टीम एकमा इन बे बाबू पुरे एन्नो तो नजी आदे राज्य का मेरा एम मोल मी राज्य का एवं डिविजन के गदा हतरे टका फिया मोतनु हम एम वर्ग दे टीम मुना वर्ग टीम में होती ईगल्स का हम क्या मेके एफएस कुलुन तेरे क्या हम एक का दो कुरान में को मिला कोने हम एमा टीम कारेगा TC कुलुम मिला कुलुम वेसम अळकोन कुनाणे हम साबे अळकोन कुनाणे नमेस मेवरे मामोळ कदे TC कुलविदाने ईगल्स पति एमंगे टॉप फॉर्म को एनो अदिवेस ಅದಲ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಜೆಟಿಮ್ ಗತಿ ಕುಳುಂದೆರಿನ್ನ ಜೆಟಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಚ ಬದಾಲಾಯರು ಮರಪಡು ತಫಾತಗೆ ಜೆಟಿಮ್ಗೆ ಬೋರಿ ಏನೆಮೆ ಮುಬಾರಕುಗ ವಾದಕೊರುತ್ತಗ ಬದಾಯರು ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಏ ತಫಾತಗೆ ಪೆನ್ನಾ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಮೊಡ ಮೀಪುರ ಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾರಿ ಕುರವೇನೆ ಮೀಪುರ ಮೊಳ टीसी ಗದಿ ಕುಳವೇನೆ ಮಿ ಬುನನಿ ಮಿಸೌಬತ ಕಾಯ್ದಿ ಮುಬಾರಕ ದಕ್ಕಾಪ ಕುಳುಮ ಆದಿ ಹೋತಾಪ ನತಿಯಾತಕ ಬದಾಲಾಯರು ಅದೆ ಈಗೋಸಕ ಪೆ ಜೆಟಿಮ್ ಕ್ಯಾರಿಗ ಮಿನಾ ಬಸಿಯಕಮ ಕುಳಿಪೆನೆ ಏಕಮ ಮಿ ನತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ತಂಕೊಳೆ ಮುಬಾರಕ ಕಂತತಿಯ ಗೊತ ಬದಾಯರು कबूल करो मैं बसे नतीजा के हो गया था है नो तो अदे मी अलगोड दिफा को ले मेणु एपंड पे मियारो टीसी गुळम विद जोन डिफेंस का आयमन दे में जीजी गंदे फॉल वे अगर फॉल में मी आयमन असलो पूरा जे तन इतुरु तन के मूव पूरा जे में जोन मूव को बे बवले को में क्या मसले तक हिम्मे के निहा बसे फ्री बनी है फैसल विद बोर्ड दर एको मुसबे होती ईगल्स कॉमर्स वाला का प्रेशर दीगे में कुड़नी प्रेशर डिफेंस है नो नमे प्रेशर दीगे में कुड़नी रिक्वाटा का म्यार मेरी टीसी साजिन कुड़न अरवा जोजी नंबर 12 साजिन की पूरी प्रथम डिवीजन के मेंबर को सुलभा कुड़ते हैं नमे विद्यार्थी रहेंगे ना बास्केट तमुळे दुरुगा दोस्त के हेल्प करूंगा सबो पूरी के मेंबर को आदि पूरी के मोड़ कुळुंग ಏನಕ್ಕೆ ಬರಾತು ಮಿಹಾರ ಫೆನ್ನ ಮುಂದೆ ನುದೆ ಎನ್ನಪೆ ಸೇನೆಗೆ ತಜರಿಬಾಕಾರ ಕುಳುಂತೆರೆ ಅದು ಹರಿಗಣ್ಣ ಬಹದಾಯರು ಮಿಹಾರ ಕೊಮ್ಮೆಸರಕ ಅದೇ ಬಾರೋ ಇದಕ ವಾಹ ಪುರ ಹೆಣ್ಣು ತನದಿ ಆದೆ ಶಾಜಿನ್ ದೆಮ್ಮೆಬೆಸ್ ಫೈಸಲ್ ಕಾರೆ ಶಾಜಿನ್ ಲಾ ಮೇರಿ ಮಿ ಅಳಗೊಂಡು ಪುಣನೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೆ ಮಿ ಫೈಸಲ್ ನಗನ್ ಶಾಜಿನ್ ಲುಮಕಿ ಹಮ ಬರ ಬೋಡು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಿ ಈ ಫೈಸಲ್ ಗೆ ಬರ ಅವಸ್ ಕುಳುಂತೆರೆ ಆದಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಂಗ ಇದು ಬಾರವಾನ ಹೇಮ ಮಿಹಾರ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ಕೊಲ್ಲಾವಿ 100 ಫೈಸಲ್ ಕಾರೆ ಜೈಲಾಬ ಶಾಜಿನ್ ನಂಬಳ ಬೋಡ ಎದರೆಲ್ಲ ಮೇರಿ ಅದು ಮಿಗೋತಾ ಕೋರಿ में स्कोर न मालूम फैसल दे में स्कोर कोरी दे बास्केट हम गए स्कोर तो सलाम मिस करने के कम में स्वरा का बेंच बजादार सामने न तबात के बफेने अरे टीसी के कोच की अहमद जबीर एना के स्टैंड की आदि बाजी मी देखो अंदर की हिस्ट्री के देखो अंदर आदि जबीर की नी के पूरी मेंबर के बेंच का आदि कोच को तो आमेना मेरी बाबा मोने नु एना में सेना के कुर्ता मुबारक नु मुबारक एना के कुर्ता मुबारक
මිදියාහරගේ B1 කියන TC ටීම එක ලොකුම මණි උඹාරත්ගේ සෙමි ෆයිනල් එන්නම ගබියකි බාස්කට් පුරුතරිය ගොතන මෙන්න පාමුලේ පව රාජ්‍යගේ එම්ම මොලේ පුරුතරිය ඒකම කෝච් එකක ගබි පෙළේ දිවම ගාමස් ගින බය පාමුරාණ අනිකොලක මෙච්චක මේන් කෝච් එකි මොහමද් බයාත් මේකි රාජ්‍යගේ බාස්කට් එක මිහාර එම්ම අජිරබාකර කෝච් එක දෙන්නම කියන අනිනම ඒ කෝච් නමේ බේන්ස් අප් කරනවා ආදේ ප්‍රථම ඩිවිෂන් ගේ ඉතුරු දෙවන ඩිවිෂන් ආදි अंगिन डिवीजन के बयास कोच दिख मौका दिखो कामयाबी तक यकीन में से एमए बड़ो कामयाबी तक हम एफए मोर कामयाबी तक एकम अरे बयास के कोचिंग होता पर कामयाबी तक बजाय वाले सभी एक हम बयास के दारी वाले एकम रेवंतर का बजाय अरे बयास आला बजाय हम दबीर के रेवंतर का तमात के रेन कमा अरे गाबू पूरे वाले क्या मार्केट केस किलो दो कोच कोचिंग के किने तजुर्बा हो जाएगा मेरा रेवंत के रेविदान कुड़ी वरे न तो नजी अरे मैं यार अड़गन में कुड़मा पदाले यार होएबा ईगल्स वरपोड रिलैक्स कोल्ले अंगुळे तमे फेन्नडी वरंग मजेला ओपन स्पेस मा बोडो आस्का मेन्नति कुळेलनी देमेस टीसी तंकोळे केयरफुल वेगे मिहार कुळे वरवा बाटं कुळे अड़गंड हीवणी मी देतिम बास्केट स्को कोल्ले विदाने अली आमिर दे मा मौस कोल्ली गुणे जे मिस कोल्ली मी कांसंट्रेशन दावणी हम ईगल्स के मिहा बोडो लीडिंग इनीम मस्त आएगा तो टाइम आउट टीसी अदे मीगा तफातक वेदाण अड़गण इवनी टीसी टीम की मी ते टीम के कोल्लागे मुफद्दा पे टीम है तो ते टीम नो हकीकत तो इन टीम के कोल्लागे मुफद्दा में होती ई टीसी या मिदेपा मिदे बीएगा के टीसी या एयरपोर्ट रिक्रिएशन ना बीएनसी है तो इन टीम के कुळंतरी के मिक्स में ऑलरेडी टीसी का एक हेक्का का वेदाण मिमी हुन्ना टीम गोतु का कुळे में फाइनल में जो उदगुवे के मोळे ये फाइनल में की तफात प्रशा है कुळे में जे तफात को मोड़ो आएगा एम एक एम के करने के मिमी हुन्ना मोळे नहीं ये मैचो का तकोळे पोड़ा मैच तेरे गेम तेरे वादे में एक कुळंतरी अने कुळंतरी होन्ना जे टीम को कुळु अस नोडणे मी ಅದು ಹೇಗೆ तेरे ಬೇರು ಕುಳಂತರಿ ಶುರುವೆ ಫಮೇರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬಾರ ತಕೊಳ್ಳೋ ಉದಗುವೆಗೆ ಮೊಳರಿ ಏಕ ಕೊನೆ ಹೋಗ ಮೂಸ್ತಾ ದಮಾಗಣ ಹದ ಮೇಯಾ ಹಿಲಾಬ ಈಗಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಯಹಾ ಗಿನದು ಎಕ್ಕೋ ಕುಳೆ ಪೈ ಟೀಮ್ ಏಕಿ ನಮುಗ ಬಿಯಸ್ ಮಿ ಕುಳುಂತರಿ ನಕ್ಯ ಮಬದು ಎಕ್ಕೋ ಕುಳೆ ಟೀಮ್ ಬೈ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನ್ನ ಈಗಲ್ಸ್ ಬಾರ ಕಸೆ ಕಮಾಯ ಕೊ ಕುಳೆಲ ಮುಮಿಗೆ ತಡಿ ಏಯಿ ಹೆ ಅಳಗಣ ಬೊಡಂ ಯಾರ ಈವಣೆ ಬಿ ಟಿಸಿ ಯ ಮದುವೆಗೆ ಮಿಯುಳೆ ತಂಕೊಳ ಅದಮನ್ನ ಜೆಮೆ ನಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಗ್ಯ ಬಾರ ದಿಬೆ ಕಹಲ ಹೊರಗಿನ ಹೆಗಿತಕ್ಕೆ ಮುಬಾರಕ್ ಗೆ ತೆರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿಯ ಆತಕೋ ಮುಬಾರ ಹೊರಗೆ ಕುರಿಕೋಳು ವರಂ ಆದೆ ಕುಳ್ಮೆ ಟಿಸಿಗೆ ಬರದು ಬೆನೆ ಗೊತ್ತೋಣಿ ನದಿ ಹಾಕೋದು ಟೀಮ್ ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಜಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ ಟೀಮ್ ಗೊತ್ತುಗ ಅದು ವರ ನೀನು ಕೂಡ ಕಾದ ಬಾದಿತಕ್ಕೆ ಮಿದೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಲೇಪ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಬಾರ ಅಥವಾ ಅದು ವಿನಾಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಬಾರ ಟೀಮ್ ಕಡದೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಕಡದೆ ಅಟ್ಟಿ ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟ್ಟಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ತಬಾಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಾದಿಪ ಮುಬಾರ ಟೀಮ್ ಸ್ಕೋರ್ का बारा है ये टीम दुईसा बार पॉइंट मी मैचा हमें ना स्कोर को बार ये टीम को लंगे है टीम तो दुईसा 22 पॉइंट मनी कामयाब को एकम ये टीम के आदि डिफेंस लाइन का जगह उड़े का भी हमारा पड़ा दिया कोते आई थिंक बिहार हम दिमाग आने मत है कि सीधा तो बॉल रिसीव करम हाई पोस्ट ने घेरी में ये ने बॉल
pass team back pass demme menoni nasiba ko webes pahe bera da ko den noi angole nasiba ragalo ko me paru DC ge pass tange diye ei eki ka dukule team tage golun terin take back pass kuram me javar pase bola te gellene murtam half kalwana pedige pe diya Ibrahim dinde back pass miss wegen diya tamme basket bara pase ka tage scope alle wena basket ge numbers angole parwa kuda vi alwan kunane nasi almenna baangule ama keto jagana kama perunu iru e team me hodi diniya ka point ge lead ama adiya sturati ha miyannani tamaattam baatu mi mikanta kesgenu ka keno mattaka noni mikanta hoto mattaka DC kuravidana kamenge boyto miyaro DC kuravidana kamenge miyaro ha me kenu kamage ama Eagles team score koriya nodi score koro e ingena kannega me komme balandi me komme webla kese kene den konteedi ha me kene ekanta ekam score koriya nuden astu kine ekkan hadani ei kannega mega bodu suwale ki score koriya nuden alwan konana haden jene godeki miharo jassam we tough man to man defense kole piya Eagles tangole udagu vedane score kora ei komme ko defense DC ge kulunderina balaru DC kulunderina ki sama udewaraka physically fit kulunderina Names mimi hun DC as zone එක මෙහෙන් ඔන්නම් වීම Eagles bara පස්සේ හැබව කුලෙල Eagles එක මිගේ පුරේ first division के संभार आता होगा मोड़ा कोले पा bara हम बाद में कोल में victory या यदि कोला पे सुनले पा आदि हम first division उरिया टीम तक यदि कोला कोले पुरे टीम कोलन तेरे तक Eagles के मिगे ए मिमी होना bara පස්සේ वाडा स्टाई का कोण जाम zone का यदि कोला कोलेला Eagles time out ada orbe fidwal matra adi koju team deme numba irjawdati mikanta hame galwal mattaka adegi time out ekama kabul kuraveni adi igosun e team oka lipa time out ge beenum kuramundani team pressure nudiyakam ga vinamas adi alugona fa korave DC defense ga ma boda bole kulenguleni bola daatanakan huriya kulunderenge embureni aso defense ge embure bola daatanakan huriya kulunderenge embure vejiyamu me kulunderiya nofenna hisabuga onna kulunderiya ki bara norakka meheka vegenge bade ina pahara mohsin mimechuga scope of mohsin adi shifao mimechuga scope of miri ham egota ingeda ei bola amburala gadiga emihom me onnani weak side oga ei bola onna falenu ane faliga onne remihonna ma bodu alalume nudeme ina paharu defense eka nudeme oba avas pahen emonna lebune meme bara fase kamaki 3 point ege score me kollani ema midi peseba DC badal koran ebaje mimechuga score kare koran beenu miya defaliyan evvaraka defense ge lotan eba hinganje huriha kulunterinna dimala mer demmes faisal wara fase kamaki baseline nikume bola receive kori agikatu ge nikutumu ge korin eta go onna kulunteriya jehene ena ya pressure dibe ena edimala nikuta nude bola effaliyaka ngasiyamu e bola itura bala kulunteriyaka aneffalin bola onna faliyen adevi gennuwana zone defense එක වෙච්චියාම මම TC zone defense එක කුලේ දීවේ ඒ TC හැම එකන මියාරෝ කුරවේ කමකි අලුගණ හීවණි මේ කුළුන්තරේ මා බොඩ zone දරේ වාදේ කටුකුරුම කියම අර කිනපාර zone defense කුලේ ටීම හැම ගෙල්ලුන් දක්කා කමකම අනේ මෙජුගේ කුළුන් කුරිය දායිරෝ මිහාරෝ එම්මේ හැම යගේන ස්ටේෂන් කම්බඩ වණ කමකි ඒ ටීම් ගේ එම්මේ මොහිම කුළුන්තරියා ජෝසි නම්බර් 5 අයිමන්
හතර ෆවුල් හැමේ පෙනි එන්කම අයිමන් ඉතුරු ෆවුල් කොෆි නම අයිමන් ජේනි මෙජා අල්මදාව කියම් අද ෂානෝ නලගොන් මෙන්න ස්කෝර් බෝඩ් ෆවුල් බෝඩ් බදාලී මෙසේ බයිගේ අයිගතක මිමෙච් ටීසී මොළවාක මාබොඩ මසෙක්කද කුළුන්තරින් කුරාහෙනේ ඒ අයිමන් එකනේ හතර ෆවුල් දෙන් දෙම්ම රිෂාද් වෙවි දෙවන ෆවුල් දෙන් අම කොම්ම කුළුන්තරෙන් මින්න නෙම්මේ ෆවුල් වෙලා එම්මෙච් එක මානක කුළුන්තරෙන් හගීගතක බරගදේ ඩිෆෙන්ස් නැතේ කුරයිෆේ ඊගල්ස් මිහා බොඩ ලීඩ් එක කීරවස් එමිහුණ කන්නතේ ඩිෆෙන්ස් කුරයිෆේ එමිහුණ බරගදේ ඩිෆෙන්ස් කුරානම ෆවුල් රේට මච්චන් අරගෙන දාන ෆවුල් රේට අයිමන් නු දෙතෝ ෆවුල් රේට මච්චන් දාන ජේනි අයිමන් එක ටීම කුරේ එම්මෙ ඉතුබාරෝ කුළුන්තරියා එම්මෙ දුරුන් ෂූට් කුරන් එම්මෙ ඉතුබාරෝ කුළුන්තරියා ටීමුක මිතිබ ඩිෆෙන්සිව් කුළුන්තරි ආසකෝ ජර්සි නම්බර් 7 නජීල් දැන් ඉබ්‍රාහිම් මේ ෂාසින් මිකුළුන්තරෙන් ෂාසින්ගේ ෆවුල් එක ස්නේක් බෝඩ් එක එම මිකුළුන්තරෙන් නකි අස්ලා හගීගතක මේ මෙචුක කුලේරමි හෙල්ප් කොත්තෙන් තිබේ කුළුන්තරෙන් නකි මෙමියුගේ ෆවුල් රේට 0 ක තිබියා දෙන්න එක්කලා මුහිම්ම කුළුන්තරෙන්ගේ ෆවුල් රේට තාරාගෙන මිදන්නේ ඒක හෙක්කේ කොතොන් රිෂාද් මීදි තිම් ෆවුල් මෙහාර වෙවා වර කාර්යකාරී දෙෆවුල් එක තිම් ෆවුල් වෙවා අයිමන් මීදි හතර ෆවුල් වෙවා ටීම් ගෙම්මේ මුහිම්ම දෙකුළුන්තරෙ මේ දෙකුළුන්තරෙ බෑ ෆියාමු මේ ටීම් කන්ට්‍රෝල් කුරාන වරන් උඳ ගුවාන ඒ බෝල් කන්ට්‍රෝල් දරු මදුවාන අයිමන් හතර ෆවුල් දී මලුනම හඳාමඩි මෙදියාරුගේ අතොල තවගේ බාස්කට් බෝල් උඹාරම් මති අර එමුබාරා තුගේ ෆයිනල් मैच का අයිමන් ෆස්ට් ෆවුල් එකේ මගේ හිසාබකු බාබන් ජෝන් හිසාබු හම ඒ ටීම් බලියගෙන් දියේ අද ගේම් එඹරිකෙන් කොස් හෙන්නොන් තව ආපානේ කොළ පුරවෙගෙන් දියේ එන්නමස් මේ मैच को එමන්සරෙන් නුපෙන්නාන ආ දෙම්මෙස් රිප්ලේ එක තිබෙනෝනේ ෆස්ට් ලීඩ් වරීදුක වදෙන් ගොස්ස අස්ලු හගීගතක කොම්මෙන් හදන් නුජේ මූවෙන් හදන් හදාගෙන බාස්කට් මිස් කොල්ලියේ මිකාල වර කුදි මිස්ටේක්ස් මේ ටීසී මේ හදන්නේ පස්සේ හැම වෙට්ටෙන් කොන්න එච්ච අමිල්ලේ මේ උඳගු කොල්ලනේ කොම්මස් මේ රීති ගොතෙන් හදාලම් වෙගේ ඒක බදක මේ ඊසි කො වට්ටාලේ අපි අලගොන්න හීවඩි මේ ස්කෝර් කාර්යව පොයින්ට් වස් අලවානේ අම රීති කො වෙට්ටි සඩ කො වෙට්ටි දෙපොයින්ට් ලිබෙනේ දෙපොයින්ට් ලිබෙනේ ආදේ කිතම වරක බෝල අමුරාලාව ගෙන්දියේ සම දෙපොයින්ට් ලිබෙනේ නේද අර මෙයා රීගස් ස්කෝර් බලයා ටීම රීති කො බාස්කට් වට මසේ කර විදානේ ආදේ දෙම්මේ දෙපරනේ අලගොන්න කුරිම්මස් ෆාහ කොල්ලි කොත මුහසිනම वीक साइड कोरेलाव स्को कोल्लिये මෙයා රිෂාදුගේ හතරවන ෆවුල් අලුවනේ වෙන ඩිෆෙන්සිව් වරක්කාරිය තිම් ෆවුල් දෙවි වරක්කාරිය අද මෙසයක නජීල් මිහාරෝ ෆවුල් ත වීරෝ මෙති කුරීග එම්මේ ඉගේතෝ ෆාස්ට් බ්‍රේක් නජීල් ගොසෙමෙ නජීල් කීපෙකන් තෝයි ෆාස්ට් බ්‍රේක් දාම් වේ නජීල් එකේ ටීම් කුරේ රීබවුන්ඩර් හැම එකනේ දෙම්මේ රීබවුන්ඩර් බෙලිය රීබවුන්ඩ් නගන් තිබි එතාග රිෂාදු අයිමන දෙකුණතර කියලා දෙන් තිබි උරියා කුණතර තිබි මාදුරෝ ඒ මම්මි මෙවර ටීසී මිකොළොන්තරින්න ඇටැක් පුර ලීඩ් පුරන් තිබේ කොළොන්තරින්න මිප්‍රෙෂා මිහෙන් තේම් වෙච්චි යාම ටීසී වරම් දබුවාන හැම මේ ගේම අඹරාද අදි අම්දෝ ස්කෝ මිහාරමි තපාතු අමෝ මිදණිය කොම්මෙ වෙට්ටේ පොටකය කො ස්කෝ තපාතු වණියම ඒ ටීසී එක මෙහාර ස්කෝ එන් වේ පුරවේ රිෂාදුගේ පවදාකුලගේ රිෂාදු මේ බද්ලපුරි හතර පව සමමක සෝබු අද මිතිබි ටීමුගේ එම්මේ මොහිම කොළොන්තරි අද එම්මේ රංගන ස්කෝර් ආයා අදි බෝල් කන්ට්‍රෝල් මිතිබි හතර පව සමේ මෙයා මලගොන්න පුණානේ කොන්සන්ට්‍රේට් ලෙවල් දරිය ඩිෆෙන්සිව් ප්ලේයර් උන්ගේ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಹುರಿಯಾ ಕೊಳ್ತಾರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೂರಾ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಈಗ ಅದು ನಮೇಸ್ ಎಬ ತಫಾತುವೆ ರೋಲ್ ಮೊಳಂಗ್ ಒಫೆನ್ಸ್ ಕೂರಾ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹಗೀಗತ ಬುಣನ್ಯಾಮು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೂರಾ ಅವರ ತಂಕೊಳಕ್ಕೆ ಬ ಏನೇ ಇದೆ ಸಿಂಹ ಕುಡ ಕೂರಾನೆ ಕೋಚ್ ඒ කුරුන්තරිය කෝටමති ගින වගුතු කෝච් බාට මේනුවා නමස් මොළු ඩිෆෙන්සිව් ප්ලේයර් කි ඩිෆෙන්ස් කි බාස්කට් ගුණඤ්ඤාහම ඒන ඩිෆෙන්ස් කුරම් බේනුම් වෙගෙන් කුරේ වෙන ඒ බෝල බේනුම් හොදම් බේනුම් වෙගෙන් ඒ මා බෝඩ ස්කිල් තක ඩිෆෙන්ස් කුරාක බාස්කට් ඔබ බේනුම් වෙන්නුවේ අස්ලු වගේ ගත ගුණඤ්ඤාම කොම්මස් වරක ඔෆෙන්ස් මූව් කරාගෙන් ඉංගිලියමම ඒන ඩිෆෙන්ස් කුරම් බේනුම් යාමු ඒන ෆිසිකලි ඒනගේ බොඩි එකම ගෙලව කුරඤ්ඤා ඒනකම ඩිෆෙන්ස් කුරේ වෙන මසේකතු නජීද් වට්ටාද මසේකුරි හෙන්නමස් කාමයාවාගතෙන්නු දෙපාරක මති මසේකෝගෙමස් ಆ ದೆಮ್ಮೆ ಸಾವಮೆನ್ ದಕ್ಕಮಗೆಂದಿ ಫೌಲ್ ರೇಟ್ ಗವಾ ಕಾದೆ ಈಗೋಸ ಬದಾಲಿ ಮಾಮ ವರ ಬೆಲೆನ್ಸ್ ಕೊ ಹೆಣ್ಣು ತವೆನ್ನನಿ ಆದೆ ವರಂ ಈಜಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದೆಮ್ಮೆ ನಜೀಲ್ මියාර මයින් අටැකර ක මිහිරි නජීල් මඩ බදලවණි මේ නජීල්ගේ හකීකත පුණඤ්ඤාම බර ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೋಡು ರೋಲ್ ಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೋರಂ ಹೇಗೆ ಹೆಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಗೆ ನಜೀಲ್ ಫೈಸಲ್ ಮಿನಗಣಿ ಈಗಲ್ಸ್ ಗುರು ಎಮ್ಮೆ ಮೋಳ ಆಫೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೇನಗಮ ಮೆಗೆಂದರೆ ನಜೀಲ್ ಎಮ್ಮೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ದವ್ವಾಂಡ ತಂಕೊಳೆ ಅಣೆಕ್ಕಾವೆ ಸಮ ಎ ಜಹಾನಿ ಶಿಫಾವ್ ಶೂಟ್ ಪರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಮ ವೀಕ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ ವೆ ಜಾಣಿ
ವೀಕ್ ಸೈಡ್ ದುವಾಣ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎನ್ನೆ ಟೀಮ್ ಯಾ DC ಗ ತಾ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹದ್ದಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಕುರಿ ಗಮತಿ ಹಮ ಅದ ವರ ತಫಾ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆದ ಗಾಗನ ಹಮ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕುರಾ ವರಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಎಫೆಂಟ್ ನಮತಿ ಹಮ ಆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಳು ನಿಮಗೆ ಮಿದಿ ಹದ್ದಿ 30 ದಿನಕಂ ಈಗ ಕುರಿಗೋಗೆ फुर्तम तिंग कोड़ा निಮಗೆ दियेरु इसको कार्य नूंग सोबुं देंगे फुर्सत बोडकी अलगुण गा धन्यवाद देने अरे हम क्या करना काम फुर्तम कोड़ा गा देगी 30 वर्ग पॉइंट गा लीडु अणुवणु फुला पुरमुंग बिहार में होती एलीडु 40 पॉइंट फुलावगी कोस्मे मेग माने की टीसी के कुळुम माबुड कुरिये उंतगे आस्पे नेते हेनु दुरगे टीसी हम मिगंदने वेरुनि दुरे समा कुಡ कुಡ ಇರುಕೊಳ್ಳಗೆ ಹೇಗೆ ಸೆಕ್ ದೇವಣ ಕುವಾಟ ಫೆಶುನು ಗಾಡಿ ಎಕುಳೆಲಿ ಕುಳು ನಿಮೆಂಗ್ ಉಳನೆ ನಿಮುನು ಗಡಿಯ ದೇವಣ ಕುವಾಟ ಫೆರಿ ಗಡಿಯ ಎಗಡಿ ಕೊಳಗೆ ಎಮಿಯೊಂ ಎಕುಳೆಲಿ ಕುಳು ಎಕನಿ ಕಾಂಪಿಟಿಟಿವ್ ಕುಳುಮಕ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ್ನ ಫೆನುನೆ ವಾದವರೆ ಕುಳುಮಕ ಮೆಫೆನೆ ದೆನ್ ಏಗ ಫಮ ಮೆ ಫೆನ್ನನೆ ದೆನ್ මෙචෝ නිම්මන් කුලේ තමයි ආරම පෙන්නණි හැම දැන් අදිවස් නුව මිනට එපොතේ දැන් අව නිම්මාලම් වී කාලේ ගොතක පෙන්නණි මොළවාන් එපොතක ස්කූලෙන් උලේ තන අලවන වෙන කණු පෙනේ මේ මෙහාර මේ පෙන්නණි හැම ආයිමන් ලබ්වා 3 point මේ ෂූට් කරවणे හැම ආයිමන් ස්කෝර් වෙන්න වේ නම් එසව තකොරාරු ආයිමන් ලබා ෂූට් කරවणे बास्केट को विभागोतकी 3 point अरे 3 point शूट करा प्लेयर 3 point देतिंग हतारो अटेम्प्ट ऑफ एने चि नुवेट्टे कमक वेज्जा मेनेके कॉन्फिडेंस बारा दाव्वे गेंदाण එහෙම වෙම මේ ඔන්නනේ කින කෝචම් ගුණ හත්මි ගුණාච්ච නුනේ හදුවා ගොත මියම මොළ 3 point අර 3 point ජේ ගේ මිස්කොල් ලැබියම් ඒන ලබ්වා තංගොල එතරෙන් ස්කෝර් එක කුරුවේතෝ බලන්න ෆ්‍රී ත්‍රෝ එවියස් නෝනියා මාදාගේ බාස්කට් එවියස් ස්කෝර් වීම දෙන් අනක්කස එන 3 point නෙරේනේ එහෙන් නෝනි හුස් නෙගටිව්ස් මි එලෙනි බෝල එහෙන් නෝ තම කොම්මೆ මිස්ස බෝලු ගෙන්නන්නේ ජහා එරුවේ සම ඊතුගේ ඉන්නනේ දෙම්මේ තිස් මිස් වියේ දෙන් කින බයවානේ එහෙම ඊතුරු ෆෝස් ලෙවෙනි ෆෝස් ලාවරක බෝලම ගිනපාරෝ ටාගට් අදුරක් දාන්නේ තිරිස් තිනෙන් හජ්ජේ තින අදි මිකුවාටා ගදී එක්ස්ට්‍රීමක පොයින්ට් එක කාමයා වෙන්න කුරා ගානක දෙමිනිට් එක කුළු නිමගෙන් දියර එක්ස්ට්‍රීමක අදි පොටෙක් කාමයා වෙන්න කුරා ගදී ඊගල්ස් උන් දෙපාරක මතින් මසේ කුරිය දී හැම ගොත ටීසීඑම්එස් මසේක ඒ කොෆි එන්නමස් අදි මියොලෙනි
කොටු තෙරෙන් බෝල නේරෙන් ජෙහෙ වර එකන්ත කාමයාබ නුවේගෙන් අද මයිමන් නමති ෆ්‍රී ත්‍රෝ කම්පුරසත් තිබ්බා ෆ්‍රී ත්‍රෝ කම්පුරසත් තිබෙන team free throw mi far libegen dana ayman ei 3 point එක attempt කරන් වලනේ කොම්බිනි foul වෙ ෆේම් එකෙන් team free throw liben අද දෙමෙ දෙන්නේ උනේ ද free throw team free throw කම්පුරසත් තිබෙන 3 point එක attempt කරන මොකද තලක foul වෙජියා මේ point එක යොමු ලිබේ වර free throw ජුකන් තිබෙන ආලේ අයමන් ගේ team free throw තලෙන් ද free throw කාමයාබ කුරියේ ओके दे पॉइंट होदा दिनी अरे मेको तो बेस पॉइंट गाया करे का वेजिया इसको मडवणु ಕ್ಯಾರಿ ವಾಣೆ ಎನ್ನಮಸ್ ಈಗಲ್ಸುಂ ಎವರ್ ಮಾ ವಿಶ್ರುಂತರೆ ಕಮ ಗೇಮ್ ಕುಳೆ ಮುಂದನಿ ಈಸಿಂಗ್ ಹೋದ ಕೊಮ್ಮೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ ಈಗಲ್ಸುಂ ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋದ ಕಮ ವೆಜಿಯಾ इसको ಕ್ಯಾರಿ ವಾಣೆ ಎನ್ನುಂತ ದೆಮ್ಮೆ ಫೆರೋನೆ ಇಂಗೆ ದೋ ಹಮೆ ಕಣಿ ವೀಕ್ ಸೈಡ್ ದೆಮ್ಮೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರಶಾ ಎಲಿ ಮೋಸಿನ್ ಜೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ದೆಮ್ಮೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಗೇರಿ ಏಕೆ ಸಬ ಮೋಸಿನ್ ಎಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಸೈಡ್ ಗೆ ಜೀವ ದೆಮ್ಮೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಅರಿಮತಿ ಗೆ ಜೀವ ದೆಮ್ಮೆ මික හමි කොන්සන්ට්‍රේෂන් දව්වාන හම ෂූටර් එක කුරිමච්ච කුළුන්තරේ වර බාර බ්ලොකන් අරන්යාම් රාමස් බ්ලොක් එක නැති හම ඊගල්ස් මියන් හුරි හැර ෂූට් කරමුන් අයි දෙම්මේ අලි හුට්ටුවක පතේ නුවණ එන්නුද දෙම්ම අලකොන හීවනේ පොඩක් දෙන් රෙෆරි ගේ ජජ්මන්ට් එක දූකොල්ලි කන්නේ ගේදි මා බෝඩ ඕපන් බාස්කට් ලිවි වෙනේ මලකොන හීවනේ දෙම්මේ ට්‍රැවල් විහෙන් අයියා එහෙම කන්නේ ගේ නූර්වසේ හුට්ටුවන් වල දූකොල්ලි බෝඩ ට්‍රැවල් කම හීකෝ කන්නේ ගේ අලවන හීවන එකම ක්ලියර් පාත බාස්කට් එකක් දෙන් එන්නේ ඉතුරු හොරහෙ නැතිම දූකොල්ලි එන්නේ ෆ්‍රීස් ඒගොස් නూరు වරන් උස්කෝ බෝඩ් දර ගෝෆා මේ බාස්කට් වට්ටාදී වර පස්සේ බාස්කට් අද මිහාරු ඊගල්ස් සංගේ ටීසී එකෙන් chance එක දෝ ගේම් ෆාස්ට් කරො ඒ ඊගල්ස් ක මිහාරු මෙතිපි ස්ලෝ තිංකුළුන් තරින් එබතිබි එම් වෙච්චියාමු ෆාස්ට් කොෆී යාමු වර බොඩ chance එක එබලිබේ ටීසී ය ඒක කන්නේ මිහාරු වට්ටානේදී වරන් ඉදුපාරයක අයමන්නකි බෝඩ් දරුන් කුලේ කුළුන් තරියේ වර ස්කිල්ෆුල් වර රීතික කුලේ කුළුන් තරියේ අයමන්නකි මිහාරු ජෙහිජේගෙන් දෙවන බාස්කට් ෆාස්ට් බ්‍රේක් ස්කෝ කොල්ලි මොකද අකම ගේම ෆාස්ට් කොෆී ස්කෝ හම කාර්යමුක chance ඔන්නාන අදිවස් අනෙක්ක මෙලිබුණ ෆාස්ට් බ්‍රේක් two against one Maruti දෙම්ම සයිමන් මා ඊසි කොද්දාන් වලනේ මා රීතුක නට්ටාලේ ජෝඩන් ගේ මේ ශිෆාව් ඩිෆෙන්ස් කරා ශිෆාව් ඉන්නානම සීදා බෝලෙන් එන කුලේනේ ඒ මෙච්ච බදා ශිෆාව් දන් කොල දුරුන් ඒදිස් ඒනගේ බෝල ඩ්‍රිබල් කරා ෆලි බදල් කොල්ලේ ශිෆාව් හොඳ ගුවානේ ඩිෆෙන්ස් කරා තංගොල බෝඩන් අලගන ඊවනේ හැම වරබලි කංගේ මෙයාර මොලේ අයිමන් ගස් ගෑගණ කම්මුලේ ගේම් එක්කන් අයිමන් නම කුලේ මොම් මිදණේ උදේර කරංගල කුලේ මෙච්චබ ඊසි ටීම් එක මෙම්බර් රංගල කුලේ කුලන්දරිය අයිමන් මේ අද පවුල් රේට බයලාරම අලගොන් මෙ මුරින් වාහක දෙක්කිරු පවුල් දන් හිසාබ ගම අජිස් මෙති ගෑගණ ගම මාබඩ තපාතගෙන් අදියේ නාදේ අද දෙම්මේ අලගොන් වෙන ෆෙනකේදී සිතාතුගේ මූවේ බර රීදි මූවෙන් එයි එගොත සිතාත් කොම්මේ බෝලේ රිසීව් කොව මූව් කුරා නම මිහාර තංගොල ෆසේ විස් කරන එක එයි සිතාතාද කොම්මේ මූවේ ගම ඔප්ෂන් එක මිනනේ ෆවුල් කරුන් ඒ අලගොන කුරින්වස් බුනේ සිතාතගේ වර හුනරවර කොලොන්තරිය නමේ සලගොන කන්නේ එක කීපෙන් කම ඒන කුලේ කෂන් නෝලේ බෝල ලිපුනේ මවහන් එහෙම්මියක බෝල දී වේන බලනේ තංගොල දුරුක මඩ කොල්ලයන් උරවේතෝ මිකාල මෙචු එච්චීග ටීමු ගහුන්න එම්මේ හුනරවර කොලොන්තරිය ආම මොලක් කුළුම් වරක ටීමු මොළොමගේ chances ආයවානේ ආ දෙම්මියකෝ ඊගොස්ගේ විදේශී කොලොන්තරිය එම්නි මේ පවුල් ආයක එනගේ හතරවන පවුල් එකෙන් එදී එංගමුන් එනේ කිස් මිහාරම දුම්වේ පයි කොලොන්තරිය එම්මේ පවුල් එක ආයක එනසම කොඩමති බෑබන් ජන එනම ඊගොස් මිහාර ස්කෝ මිය ගොතා එඩීම්ගේ වෙන්ජොති කොලොන්තරියන බායාර එඩීමක ඒකි මස්සලේ කණුවානේ අතර පවුල් එක්කම සේන කුලෙන් බදලනුක කුලම ගෙන්දරි එහෙම්මගේ ඊගොසුම් මෙචුක බෝඩු ලීඩන් හොදි වෙස් එව්නියා නුදා බෝඩු ලීඩන් හොදි පවුම් එන කුලෙන් එරවි මායස් ಫಯಾಜ್ ಅದೇ ಬೊಡ ಲೀನ ಲಿಮ್ಮ ಗುಳಿಗೆ ಫಯಾಜ್ ಬರ ಬೊಡ ಗೇಮ್ ತೆರೆ ಬದೆ ಗುಳೆ ಮುಂದಾಕ ಪಾ ಕುರೆ ಅದೇ ಫಯಾಜ್ ಕಿ ಬಿಹಾರು ಮಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ ಮೆನ್ನ ಆಮುಕೋ ಫೆನ್ನ ಕುಳುತೆರಿ ಎನ್ನು ಅದೇ ಕುರಿಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಮ ಇಬ್ಬಣ ಕುಳುತೆರಿ ಆನೆ ಕಿ
ඒන කෝටමතික ඒරු හොරිච්චකම මෙජ්ජිය එම්ම ගින පොටු කුරාණි ඒන එහා සුනරුවර කුළුන්දිරි පයදකි වර කොට අරටේ කුළුන්දිරිය ආමකො මෙචෙක්ක 30 ෆස්ට් පොයින්ට් අයි එවරේජ් ස්කෝ මිහාරක එම්ම මොලති එම්ම හයි ස්කෝ කරා කුළුන්දිරියගේ එවරේජ් ස්කෝ එකේ 5 පොයින්ට් එහෙම ගාගණක මොනද දිවරක පොයින්ට් එක තපාතෙන් ඒ බෝලේ හැම අනිකම ගාගණක හොරිහා මෙචෙක් කාය ගොතකම එවරක එවරක ස්කෝ කරාන පයාසෝ එකම් එදුවස්වර කුණු කුළුන්දිරියගේ තරේ හැම එපස් මියක මිහාරක බාස්කට් නුකුල එහෙනුන්තෝ ආදේ මේ ෆයාසෝ එක්ක කුළුන්දිරින් දවතරේ කුළුන්දිර අබ්දුල් ආමිර කීස් ෆීබා රෙෆරි මිහාරෝ ඒක ඉදරම් कोच फयाज ईगल्स के कोच फयाज केवस මේ මිකහ ගොතක ෆයා එක කුළුන උරි හැම මේ වල රීනවස් ෆයා මිහු මියාරම කෝච් එක ගොතුම් නූනි රෙෆරිං එක ගොතුම් මිකහ ගොතක පෙන්න මුන්දනි ෆයාස් එක මිහෙන් කුලේ මුබාරත් එක දෙතර ෆෙනිලා මොනේ ඒ તો හස්සකොන් ඉන්ට ඔෆිස් මුබාරත් එච්චීගා හම දෙතර ෆෙනිලා මොල කුලේ දාව එමෙ මොල ෆස් කුළුන් තරෙන් තරේ සිමෙනකෙන් වගින හම කුලේ පාර කොච්චා දණි ඒක සවොන් කරන සෙකන්ඩ් ඩිවිෂන් මුබාරත් මේ දින කාපස් टाइम आउट है मिनेगी ईगल्स అది ఆమెకు మీ ఈగల్స్ के एक्सपीरियंस टीम में पुलेरो है फुरतम कोलो एनगा लीड की हम वारा पडो एचेंगे मिमिहुन नंग इगेने लीड मी डिफेंड कोरम कोळेंगे तो ए लीड इतोरा कारेविय नुदी ए लीड को ओएगे बेचो निम्माल मिमुन इगेने मिमुन एक्सपीरियंस उन्नाने मी कुळन तेरेंगे එහෙම වීම තමයි ස්ටීසේ යා හිලාපන් අම අංකොල ලවාන ඊගස් කුළුන් තෙරෙන්න බලාපම එක මිකහල පොඩ ස්කෝ එක කාරි කොරා අද බෙන්ච් ටීමේ මිහා මොන්දි ගා ගණක අද 4 මිනිට 30ක සෙකුන්දුක වගුත් කොලේ ආද දෙම්මේස් මිෆෙරොඩි ෆයාසුගේ ජෙහිගෙන් දෙ 3 පොයින්ට් එකේ තෝ අහමද් ෆයාසුගේ ජෙහිගෙන් දෙ 3 පොයින්ට් හම මෙහෙම ෆයා කුලේ කොම්මෙ මුබාරාතේ සම ෆෙන්නේ එච්ච මේ හම එම්ම නොබෑ ගැටි ගම ते 3 पॉइंट बरोම ජහයාගේ ස්කෝ බල කොල්ලානේ හම එම්මේ දෙවරණි වරකම ඊටි 3 पॉइंट තක පයස්ගේ අද මියාර ස්කෝ මියොගද බලාරෝ ඊගසුන් ඉපා මේරි බොඩන් හිවණි සතේක එක දිමාදන්ගේ සතේක වර ෆසෙන් වෙදාන ඉගේදෝ ගාගණ කට්ටිය දිනේ කට්ටිය 4 ස්කෝ මියාර කට්ටිය 4 7.5 වීම ගාගණ කපුණා 8 बास्केट्स वट यार मुझे हम 3 पॉइंट तो ग्रेट बजारदी एवरेज मा कैरवान ගාගණ 4 තුර යාදී වෙන්නානේ සතේකෙන් අර 3 पॉइंट तो तंगलो गिनादක ෆෙන්න මුන්දා වගුත්කොල මේ වගුත්කොලකි මේකම ඩීසී බරබඩ විශ්න ජීප මියොති
දැන් අඩිය 4 टीमों से बड़ा स्कोर कम भी विस्टन हम मामलों का डिफेंस स्कोर में सवाल को में देने की है I think यार मीने हवा अरे नहीं होने दे बिहार में को तो बाजार ईगो से 7 पॉइंट हम नुकुरे विजी या नोनिया हम कुरो नुको अने नुटवा दे विजी या टीसीएल में कामयाबी कवाने आदे देम बल्लम भी टारगेट है क्या तो मोड़ों के टारगेट दो बल्लम भी करने के दे अलग नहीं वाली 10 पॉइंट के तफात गिने से वारा पर तफात है ना तो आदे यार तफात गुड़ाई की नो यार तफात गुड़ाई की नो आदे एंड में फाइनल मैच का 7 अलादुम किया यकीन में कुलन तेरी में वारा पर लादु करना लगा में आदे हिंगा में यानी अला कुलन तेरे द्वारा हिंगा मजे है डिमांड में न की सेकंड डिवीजन मेंबर ऑफ वर मोलो टीम के एकम प्रूव करते इन चांस है मी जेही जेही का तिम्मण 3.5 ಗೆ जेही जेही के तिम्मण 3.5 वेनोने स्कोर रेट वरंग हाई को म्यार मोलनी ಈಗ उसके ತಂಕೊಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ರೇಟ್ ಮತಿಗೆ म्यार मोलने में आगुದು ಫಯಾಜ್ ಗ 10 ಕಮ್ಮಿ ತರ ಗುಂಜಿ 10 3.5 जेही जेही टीसी के टाइम आउट नगावा पयाजुगे वरा रंगल कुल में आदि हासको टीम वरा पैदा होरी कुल में गेना वरा तुम फेंडो मिदनी एने की मिहार कोटमती को तिबी जुवान कुलंतरिना गोंजहाले और आदिव समय ने तजुर्बा के बेणु इफी दाने कंगे ना साबित कुत्ते मंगे दनी अदे मी राज्य के नंबर 1 कुलंतरिया उन्हें कुरी के एक्स नंबर 1 कुलंतरिया कुले को मी फेने के मी दिए एमा एरो मिहार वस मिफेम वरा कुलेरो एरो फयागे कुरिये देने भी मी दियोर कार कुरिंगे आदे दियोर कंहार कुरे हेमा एरो फयागे මේ ස්කිල්ලා හුනර අච්චි හුන්නානේ වර තිබේ පොළ මෙහර බල්ලන් තිබේ වේ පොළ නම ගෑමස් කොම්මසරක තසවර කොල්ලේ වෙනම මේ ලකු දෙන්න එක්කෝවේ සම දෙම්මේ ජෙහොනම හතර 3 පොයින්ට් ජෙහි ජෙහිගෙන් අම ඩිෆෙන්ස් කාරී ගොබ්බ කටුවාලා වේ ජහලි මෙහම මෙහරගේ එම්මේ මොළු ප්ලේයර් එක අලගොන් මෙ කියා ප්ලේයර් උන්න වේ සම ස්කෝනු කොල්ලේ වේ වර මෙහම राज्य का 3 पॉइंट जांग एम रंगल कुलंतेरे तेरे के मैंने कुलंतेरे गांव में भी डीसी के बेंच का जबीरा फजलिया आदे कुलंतेरे के सम जीजी के कार्यकारी के है और करे इसको नुकुरे वेने ये तो अदी फयाज कुळुनु वकुता बला वर कुट इरकोळे गमे कुळुनु ए वकुता कोळुगा हम कुडु कोड इरकोळे तेरेगा 2 मिनट en हारो तेरेगा में हतर 3 पॉइंट में कामयाब गोली हम जेही जेही के ಅದು ಪಯಾಸ್ಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ತಕ ಆಯಕೋ ಅಮ್ಮ ಹೋಲ್ ತೆರೆಗೆ ಸ್ವರ ಬಡ ಅಡುಗು ಕುಮಾಲಾಗೆಂದಿ ಅವರ ಬಡ ಪಾಕರೆ ಸಪೋರ್ಟರುಂಗೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ ತಂಗಳ ಬಡ ಗದವೆಗೆಂದಿ ವಗುತ್ಕೊಳ ಗವೆಗೆಂದಿ ಅರೆ ಎಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತಿ ಮಿಹಾರ ಕ್ಯಾರಿ ಗೊಬ್ಬ ಅರೆ ಹ್ಯಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆ ಟೀಮ್ ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾರಿ ವೆಗೆಂದಿ ಕಿ ಅರೆ ಸೆಂಚುರಿ ಏನು ಮಂಟಕ ಏಗಾಸ್ ಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಿಹಾರ ಮತಿ ಎಮ್ಮೆ ಹ್ಯಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ವ ಬಾಕಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಸಾದ ಸಿಕೊಂದು ಬೆ ಎಮ್ಮ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಅನಕ ಆದೆ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಂಗ ಜಗ ಗಣತಿ ಯಾರೋ ತಿರಿಹಕ ಸಾಳೇಕ ಸಿಕೊಂದು ವೆಜ್ಜೆ ಈಗ ಸ್ಕೋನು ಕೊರವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಈಗ ಸಂ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಒಟ್ಟಾದಿ ಅದೇ ಡಿಸಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಒಟ್ಟಾದಿ ಮೆ ಅಂತ ಸೈಡ್ ನೋದಿಯ ದಿನೆ ಯಾರೋ ಮೇ ಪೆನ್ನನೆ ಈಗ ಸಂ ಬಾಕೆ ಕುಳುಂತರಿ ಎಲ್ಲವ ಸ್ಕೋ ಕೊರುವಂಗ ಉಳೇತ ಅಳ್ಕೊಂಡ ಹೀವಣಿ ಬೆಂಚುಗೆ ಹುರಿಹಾ ಕುಳುಂತರಿ ಎಲ್ಲವ ಸ್ಕೋ ಕೊರುವಂಗ ಈಗ ಸಂ ಯಾರೋ ಮೇ
විස්නාම යොති එක්ක ගොතම මේ ජර්සි නම්බර 12 ශාමිල් ලබස් කෝ කරුවා මර මසේ කරුවා දෙ පෙනේ Eagles time out. Magimyoti, Emirata, Panza, Sugundu, Community, Panza, Hapoint, Modia, Team Pointuga, Eagles Muti, Uriga, Team Kulunteriago, other calls, Hamafa, Vikamuga, yes, Eves Kulunteriago, Pasco Hamake, Sabanji, Ningamo, Aham Gamas, Lipo, Hingama Joma, Tetimapes, Asako the guard, DC Paya, Retimuke, Varamu, the Kulunteri. First ball हमें उधर बॉल हमें पड़ी फर्स्ट वन 3.5 आया जही के नवदिहा आए पंचास आए अनका सम 40 पॉइंट के लिए free throw leave Amini. First free throw इसलिए मिली बाकी एमर 26 सेकंड पड़े मैंने स्कोर की नोदिया है 50 में मिकुआटा गवर्नमेंट ना डीसी के तंकोले फाउल रेट मत कम पेंडनी या इदा ईगल्स तंकोले किना फाउल कप एनी मती टीम फाउल लेपा अरे मिकुआटा ऑलरेडी वरपड़ा दो कोल्ला पे मेती स्कोर पूरा डीसी वहीद का फाउल है फाउल ले पेपा बस फाउल हमें के आदे टीम फाउल ले फाउल जी या कम में थाना कम फाउल करी कम का भी ना मैं फ्री थ्रो कम फुर्सत ले बैठ एक तो मत नहीं मरना फ्री थ्रो कम यार मोदी फुर्सत ले पा गेम में असली टीम फाउल ले बड़ा अलग नहीं बने 3 पॉइंट शॉट का गायमन अटेम्प्ट को फाइंदा मोहम्मद फाउल करे है मेरे फ्री इशारा को फे बैन टीम फ्री थ्रो ले बेकम එහෙම ඒක මානේ කී එන 3 point shot එක අර ඉන්දේ foul වෙන්දි වෙපා එහෙම එකෙන්ගේ team free throw එලි nice මේ මේචු බිහාර මෙති දෙකම නිමිපා ස්කෝර් එක හැම ගාමස් බදලෙන් අන්නානේ කේ දන්නවා කන්නමානේ ෆාර එක ඊගල්ස් ගිනවේ දාන එන්න දොචන ආදේ දැන් අරුණ දන්නවනේ මේ ස්කෝර් කාරී ඕම चांसेस में आरको ने दे देंगे एवरेज चांस है नहीं ईगल सब प्रेशर देव के चांस है वेस्ट बिहार में हमें कने की इन बैक बधाई पानी सेंचुरी फने तो नुने नुने तो अलगोना कही एन्नवे सेंचुरी वाणे ने के अरे अलगोना पया के 3 पॉइंट तक अप्पो दंगले स्कोर रेट दब्बे के तो ನನಗೆ ಏನು ಅಂತ ಮಿಗೋಗತ್ को टीसी रंगला कुल ಮುಂದಾಗ ಬಾಗ್ರೆ ಅದಮ್ಮ 3 पॉइंट जे है तो मैं बले ने टीसी वैसा मारी बोल नगा नगा हम टाइम आउट टीसी
mubarakatuge final datur kurma molige me detima veswani Gaumi basketball league purto lipa Gaumi basket league me detima wada kurani purto edition ke hadaru team ki victory hurricane SRC adi gudahemmer ki midiyaru ke gada hadare ke himini pawa team ennum ehnamas da groupum mubarakatuge bayar num ke sobum paswana team gotuga ade gudahemmer mubarakatu jaga libuni ade purtama division jaga libuni ekam e team mihar wale purtama division ke team gotuga gada hadare team gotuga wada kurane diyuga denge team tuga wada kurani mihar final kulam vida eagles sa DC mechuga mihar kulam vidani emme fauzu kuntu kulum ade nuwa sukuntu kulum baagi mihar mioti baagi wengiro dai demme kama Muhammad Wahid ade modu hataru ball hamawiye eagles ke nama is mihar baguto kuta bala reki es masale no අලබර බොඩ හිවට ජීගස් අනේ සතේ ක ඩේලි හෙංගම බොඩ ගෙමියුන්ගේ හුරියා කුළුන් දෙන ස්කෝ කරුවක් එකේ කුලෙන් හදයාගේ සතේ ක මිනේලුනි ale baguto ngeno to gagana ka team nodia point nodia baaki 2 minute ngayroy ආද වගුතු වෙන් එහෙම අලවනා බොඩ ලවා කරහෙනි ඊගස් හුරියා කුළුන් දෙන ස්කෝ කරම් chance දෙම් එකේ මට එක මේ සතේ ක ඩේලි basket ka kurma kara basket bala re mera ngalwadi sege khande ke ade ekkoto kon sate ka alafi amo me baliwa team para podo gonji hokke mege to den namai salogano punani den final match ke lose one echen gane ma bodo nete mb ma miharwa semi una sate ka hama elunu kan kina mi ho gabul korane den me ala beronna me elene mi arama yaginu bes ale Muhammad Wahid modo ade first four hamogen fabange joni demme ko ena yoga galun dakkadi aymanna anaka free throw kan diya moti ade aymanna ki ete ko war moy koltere ka wati etanu aymanna gina foul take puremu data mi mennani ade e team hama fakna so gina point doga aymanna ke free throw ta war moy missa ada kurum midani ade desu kuntu kulum bagi moti den hama mi free throw e paw hama kulum baraira mechu kulum nimena ade mubarak ke champion kan eagles libene ade mubarak ke champion kan eagles ang libuni pastola 5 point nodia half point ade match kaamyab kokken ade gagana ka ade series 8 point ge tabate scoreboard ka pennanga be wara tabate board score ade match veronisura ma dimenden mes wara hamajige wara bodu dile goege eagles kulam dieta penigen dei nadiya ka vegen dei nimunu irus e tabate scoreboard pennanga otu nadi muli match bada yaro konga gantake to ma kuregen dei mubarak ge match ta kala be tabate konga gantake to penoni වරබොඩ තබාතන ටීසිම් වරබොඩක් දෙන් තිමන්නමෙන් ෆයිනල් මැච් එක මොළ නොවිය සෙම්මේ රංගලේ එකහල ගොතකක් කන්නගේ ටීසීගේ කුළුන් අලගොන් වෙන්න ෆෙනුනි ඒ එව්වස් වරක අලගොන ෆයිටින් ස්පිරිට් එක නොෆෙන ටීසීගේ ඊගල්ස් වස් වරන් හැම ජෙහිලයන් හැම යගිනුමස් ලිබේන එක යගෙන් කොල්ලයන් කුළමුන් දියේ ඒගේ සබෝන් කන්නගේ මේ මෙච්ච මෙහා බොඩ ලීඩකුම් නිමුනියස් ade alon miharu badlu kollani mubaratu ke evs match kom badin nuwe champion kom hodi eagles ke coach ahmad fayaz ade
ಫಯಾಜ್ ವರಬಡ ಮರಹ ಮಂಗೆ ಮುಬಾರತುಗ ವರ ಫುರಿಯ ಮರೆ ಕೋಡ ಕಾಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಂತಿ ಹೋದೆ ಅದೇ ಮುಬಾರತುಗ ವರ ಉಂದಗು ರಾಸ್ತಾ ತಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ಕೊನ ಜೋಗೆಂದಿ ಹಾಸಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗ ಪೊಲಿ ಹಾದೆ ಕೊಳ ಕೋಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದೇ ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ತಕ ಲಾಬಾರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕಾ ಕಂತಕ್ಕೆ ತೋ ನಾಳಕ ಫಾಹ ಕೊರೆಗೆಂದಿ ಅವರ್ಮೆಂಗ್ ಎಮೆಚುಗ ವರ ಉಂದಗು ಕಂತತ್ತ ಕ ದಿಮಾವಿ ತಿವಿದಾಳು ಹೆಂಗೆ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಲಾಸ್ಟ್ 24 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗ ಗೇಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿ ದೆನ್ ಏ ಕುಳುಂತೆರಿಂಗ್ ಅಸ್ಲುಗ ಎಮೆಚುಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೇಮಾ ವರಂ ಅಸ್ತು ಅಳೊಂಡ ಹೀವಣಿ ಎವರ මේ සීරියස් නොවුණි හීවනි බොඩ ලපා කුරවෙනි දෙහෙන්නම අලුගොන මේ ෆයිනල් මැච් අත් අයියාර වීරුගේ හුරිහා කමෙන් රංගල කොග්ගෙන් මේ ටීසීගේ කුළුණු මැච් තබ්බෙස එනලයිස් කොන් හුරිහා කමක බලාෆා ෆයිනල් අත් අයියාරුවෙන් අයි අලුගොන මෙන් හම තයියාරුවෙන් ආ ගොතක් කන්නේ කාමියාබ් වීවස් ඉරා කුරෙවිති ඒකන් ඉගෙනදතු අනේ ස්කෝර් අබ් බලාලියස් දැන් අලුගොන මෙන්ගේ ඩිෆෙන්ස් ඔෆෙන්ස් හම රේවි ගොතන් හම 100% සක්සස්ෆුල් මිහා ෆසෙහ මොලකන් උම්මීදු කුරෙවින්තෝ දැන් මොළවානේ කමන් උම්මීදු කුරින් දැන් අලුගොන මෙන් හියන් නොකර මිහා ෆසෙහන් එඹුරිගෙන් දානේ කම ඒ දැන් උම්මීදෙන් නොකර හෙන්නම මොළවානේ කමගේ වරන් යගින් කම් වෙන් ඉරා කුරෙවිති හම පොලිස් සතුන් ඒ කුරුමතිය කන්තත්ත වේදානතෝ මිමෙජුක මිහා ෆසෙහන් ලිබ්මුගේ සවබක ආද ඒ කුළුන්තරින් නම් අලුගොන වරන් හිංහමනෝජයෙන් වර ප්‍රෙෂර්ස් අනේ දිනින් දැන් අලුගොන වරන් හම පර්සනලි වරන් අනේ එච්චිවස් කී කුළුන්තරින්න අනේ ති කුළුන්තරින්ගේ ෆෙම්වරෙන් නෝනේ පොලිහාය කීගා අනේ කුළුමේකී අලුගොන මෙන්ගේ සපෝටරුම් වෙස් ගබූල් කුරා ෆෙම්වර කන් නෝනේ කොලෆෝති එහෙම මියදුගේ මිමෙචුග ඒ තන් තකුරාරුවේ නොදී අලුගොන මෙන්ගේ සපෝටරුම් වෙස් හෙව්වාද දෙන් ජෙහෙනේ එබෑ රංගල කොද්දෙන් ජෙහෙනේ ඒ කුළුන්තරින් නම් අලුගොන වර ප්‍රෙෂර් කුරීම එකන් කුදින් සාබිත් කොද්දී ෆින් අලුගොන හිවන්නේ මේ මියදු මෙචුග අරබඩ ශුක්‍රියා ෆෑසන් ගත ಅಲೊಂಡಾಕ ಮಿಹಾರ್ ಮಿಹಿರಿ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಫೈನಲ್ಗ ಈಗೋಸ ವಾದಕ ಬಲಿವಿ ಅದೇ ಟಿಸಿಗೆ ಕೋಚ್ ಅಹಮದ್ ಜಬೀರ್ ಅದೇ ಮುಬಾರಾತುಗ ಫೈನಲ್ ಟೀಮ್ ದತುರ್ಕುರಿ ವರ ರಂಗಳು ನದಿಯಾದಕ್ಕೆ ಸೋದಾಗೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗ ವರ ರಂಗಳು ದೆಮೆಚ್ ಕುಳಫಾಣಿ ಮುಬಾರಾತು ಫುರ್ತಂಕೊಳು ತಂಕೊಳು ಆದೆ ಹಾಕಲು ಫೆಣಿಗೆಂದಿ ಅನಕ ಸೆಮಿಗ ರಂಗಳು ಅನಕ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗ ತಂಕೊಳು ಆದೆ ಹಾಕಲು ಫೆಣಿಗೆಂಬಿದಿ ಒಬ್ಬ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗ ಮಿ ಎಮ್ಮೆ ಕಶಿಗಂ ವಕ್ಕಳು ನುದೆಕೊಂಡು ಸವಬಕಿ आद आलुगंड पुनाण हा मैच प्रेशर फाइनल मैच में कोलन होने असलो हम फर्स्ट डिवीजन टीम का को अनेक हमें मुनेवेने फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन के हुरी तफाते मी असो देहनुनस प्रथम मैच फेशुनी वाला इजी मोड ग आलुगंड में हमें टेंपो वाला दाक्को फेशुनी ती मिहास को असमेनी हा तफातो ಮುಬಾರತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ವಾದಕುರಿ ಮೆಚ್ಚೋಗ ಲೀಗ್ ಮೆಚ್ಚೋಗ ಈಗೋಸ್ ಮಾ ತಫಾತ್ ಬಡ್ಕೊರೆ ನೋ ಮೊಳೆ ಫಾಣಿ ಕಮ ದಿಹವರ್ ಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೊಳೆ ಫಾತ ಗಿನ ಫೆನಿ ಫಾಣಿ ಅದೇ ಕೊಬಾತೋ ದಿ ಹೈಗತು ಕಮಿ ಈಗೋಸ್ ಕುರಿಂಗ್ ಈಗೋಸ್ ಗೆ ಫೆಂಬರ್ ಗೋ ನುಕುಳನಿ ತನ್ನುನಿ ಮಿ ಮೆಚ್ ಗತೋ ಈಗೋಸ್ ಗೆ ಫೆಂಬರ್ ಗೋ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿ ನುನ ಆಳುಗನು ಮೆ ಬಾರ ಟಫ್ ಆನೆ ದೆ ಮೆಚ್ ಕೋಳೆ ಫಿನ್ ಸೆಮಿ ದೆ ಮೆಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಳುನಿ ಹೆಮೆ ಕುದಿನ್ ಆನೆ ಕುಳುಂತರಿಂಗೆ ಆನೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಲ ಚೆಸ್ ವಾರ ದಬ್ಬೆ ಫಾಸ್ ಹೋರಿ ಬಾರುಬಾದಿ ಕೈ ಹುಸಾಸ್ ಕುರೆವೆ ಹೆಮೆ එහෙනුනේ සානික අනෙක්කොළු මිමිහුම් ෆයිනල් මැච් එක ෆස්ට් ඩිවිෂන් ටීම් එක මැච් ප්‍රෙෂර් වෙස් එමන් ටේක් කරන නැති වර බොඩ ප්‍රෙෂර් ගස දැන් එහෙනුනේ වර රංගලෝ එම්එම්එස් ಮುಬಾರತುಗೆ ಮೆಚ್ ತಂ ಆಮುಗತಗೆ ಮಿ ಕುಳೆವುನಿ ಅಮ ಉರಿಯ ಮೆಚ್ ವೆಸ್ ರೇಗಂಡು ಕುಳೆಫ ಹವೀರು ಮಿ ಮೆಚ್ ಕುಳೆ ಮೆಜೋನಿ ಏಕೆ ಸಬಂ ಕುಳುಂತೆನ್ ನಗೆ ವೆಸ್ ಕಾಲ ಬದಲೆಂಗ ಆಕಂ ಫಾಂ ಕುರೆವೆತೋ ආද හුරියා මැච් රේගಂಡು ಕೋಳೆ ಟಕ್ಕಿಯ ಮಹಾವೀರ ಬದೋ ಕೊಲಿ ಅಣ್ಣ ತತ ಅರ್ಬಡ ಶುಕ್ರಿಯಾಗತ್
फिर हैं देवना डिवीजन के फाइनल मैच के एम मोड़ो कोरिंतरे दे ट्रॉफी क्लब ईगल्स के जर्सी नंबर 9 मोहम्मद मोहसिन। फिर हैं देवना डिवीजन के एम मोड़ फर्स्ट कोरिंतरे दे ट्रॉफी या हंदानी लूं क्लब ईगल्स के जर्सी नंबर 9 मोहम्मद मोहसिन। क्लब ईगल्स के जर्सी नंबर 7 इब्राहिम शिफाव। पुलिस क्लब के जर्सी नंबर 8 रमेश भंडारा। टीसी स्पोर्ट्स क्लब के जर्सी नंबर 5 अहमद आयमन रशीद। टीसी स्पोर्ट्स क्लब के जर्सी नंबर 5 नूरुल अमीन। फिर हैं देवना डिवीजन के रनर अप टीम मोडिस बास्केटबॉल एसोसिएशन दे फैसा की नाम है हंदानी लूं अदी रिही मेडल टीसी स्पोर्ट्स क्लब। फिर हैं देवना डिवीजन के चैंपियन टीम मोडिस बास्केटबॉल एसोसिएशन दे तट्टा फैसा की नाम है हंदानी लूं अदी रम मेडल क्लब ईगल्स।
शुक्रिया शरफ मेहमान शायसोना गामी बास्केटबॉल उम्बारात के देवन एडिशन के फाइनल मैच के सिनेमा टका जुआन मरकज के तेरे होलुंग गेस्टिंग लाइव कवरेज निमादाफा स्टूडियो में हकोलनी हुरिया बेफुलनेस फर वक्त को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम।